Katechie, Okakraka, Kokruko, Kentinka, Kantamanto, Kukrentumi, Kampesako, Wanwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo body. O body nyamikasi Jehovah Shalom. Peace. Ya sumgie. Hallelujah. Amen. Ya do body ya wasi. Amen. And now do for sabre wotimi ni emprimu akoma. No kre. Nkwagesem na ben. Topic na eba no. Obi amfa ne die wu. Yeah. De bia me kamesi o twedi ampo ya wona asem no de asoma yen no. Ayesekan. Etwa obi a. Mesra ma abunfu, etwa wa ma abunfu wai. Okay. Na me a meka kwetwa me. Ye hia so bia wukuro. Simple. Ye enhu aduru. Oba de ya we hu ye mobo. Amen. No nshira o man Ghana. Amen. Papa mama, ene topic no. Ya to din say. O man mu akandifuo bi nti na yebre. Okay. Na me kan say, me de ma sam otwadi ampo ya wede ma me preaching the prophets bibia wo mu. Okay. Afuntum. Bibia wo. To tim ni emprimu akoma. Okay. Topic ni so man akandifuo bi nti ni yebre. Ya kan kandifuo a enyo mampanyin kwa no ye kandifuo. Yeah. Okay. Headmaster bi ye kandifni. Okay. Municipal panyin oda no so eden. Oya kandini. MC bi oya kandini. Yeah. MP bi ye kandini. Me osofo a me preach so me ye kandini. Ma fam di a me ye de obo ama na ye de ahia. Na me kan sa na me ka ko wiye se. Akandifuo no a wodi ye nkan wo dwumadi hodo na no no. Omo ye nkrofo bi anyakopɔ na afrɛ wo nso o medikan na se ayi wo bi na abo ntiri bi se papa we me do no me pɛ na asɛm ntimi di kandie bi ahya ne nsa. Wow. And yes, a bad side your man no ye bebre o. Ye bebre papa. Se se na tie die ye bebre. Papa. Madam fo no oti ya nti e na me di bra ahya ne nsa. Ahya ne nsa. So wo nim die so oni hu nim die. Ye di ahya ne nsa. Ye di ahya ne nsa. Enye bra ne ye bebre. Ye bebre. Papa we no anum TV no. Na we no anum TV. Dabi. Wo doga na me num TV no. Eti se mi preaching o twedi aponyankopon ya we. Ebia sem no pono e fa me so no man Ghana no. Okay. Papa, me pese me cho se enya man yo na me yo. Dabi o, ye nya man yo. Kan friteti besi ne. Na yes sanya no da. Dabi. Kan sa ye tepe. Da na. Enya man yo fo a. Ti se wutie me nia. Me wutie me nia mprimu akoma. Dabi. Se so man ye tim no when you read the book with the tie quotation when you quote to Ghana. Okay. Ma kan se bebre fi ya no breswa dia besi mesi breswa dia ba besi net. Me di free ya no breswa dia besi mesi breswa besi obenten dia benten di kwadia dia kwakosi roba. Ene di odi agin di odi animu. Papa sa wotimeni a ensam ne ye po. When you read the book of Proverbs chapter 1, okay. Verses number 30, the Bible. Proverbs chapter 1, verse number 30. One peme futu. And then Ghana, we are Proverbs chapter 2:15. Ghana paying for the TM. One peme futu. That says the Lord. Man make us a mission. Come see your purpose obey said. Woman pay us some. Yes, somebody one more po. Wow, young family kasa. Young cousin your purpose one yes, ya bebu. Hallelujah. Yeah, yeah, candidate, yet Yakopono, or your frat. Yes, someone. To your banyansania, and out your quite my famous a fabobra, and the bobra. Hey, one man peme futu. And a gun and penny for na candy for baby and peme futu. One more pumicasa train, and penny for baby pumicasa. And to a bedroom of Quaswaba, but you not Quaswaba. And so you can want some, and some I come for man, but in the woman for Baquaba. One for Baquaba. One man will not trade your Podiamayan. Was my assassin Cafu? Yes. Was my say, yes, my four, or yes, some not my yes. I get the chiakra, yes, ship for mine. No, yes, Yamatria cracker. There be your bassy, ye be ship for mine. Because I'm nippon ye bet show Sakran or Media, on Babatroman, one that transfer there be. It's your post on Coffee. It was man in tea, yes, I depend on young person with your baby. Aye. What is Swababon Yankupon? Not a Subababon Yankupon. Ah.
Proverbs 2:15 was one who attend party. Was no man be one and there's a winter and penny at the mammonia. Me pom chop, young pussy, yatim pomade, atim ponibachia. No more quania, or more quina than I bet than it, Danny. Weber will be said, Weber, what man you be basa, or man you be si basa. But I say, Mufusa, Papa Biama. I say, Papa Biama. When we are Adiba, when we are see, okay, I'm more man Akandifuo my Yerebre. Okay, say a baby papa, the party members or many more. Or man in Koye, Cromusi, Koye. Wow. It told me, oh, may you listen to. Wow. Who listen to now, Kakrofusa, Yama yourself. Anyhow, to make preacher because one man Akandifuo beating Yerebre. Mamma boom for me. There be none of me cannot be pencil. I cannot pencil my boom for me. Try. There are money. Yes. What does it? A party and not buying quadia. Any could be an equi. And I gave a cusso as I ya. Send not buying free so. Not for control position. Okay. Not your children so yard the pencil. Also, teacher was employee. It made them you say Pepper Bill and a body. So I said, you who Bonino, a friend Papa, and you who Papa, a friend Bonnie. It is the same with the end of my years. My bread. I took the book of Isaiah chapter 5:20. Okay, chapter 5, verse 20. 1 year was 1 year. When you were friend Bonnie, Papa, meaning Paco, so or your opposition, so I have in power. Was it 1 year? 1 year, one of friend Bonnie, Papa, what Yamam won my daddy at the phone. I said, Papa, that's what say, Papa. And the Papa Saboni, and I want to do a position who I didn't say, Papa. Saboni, I'm saying, Bonnie, what is so I hang? What is so than you hang you? And nobody hang you, so nobody hang than you. So, man, we are black. What did you know? From no, than a friend from no different friend. No, I'm not from Jenna, young 1 year. Now, the possible Sadia, what the Diaso, what the Diaso, the Pacho 1 year, you can't sell from. Huh? Whoa, Miss Kramer said, whoa. What you say? Kramer the pomu. Ababamu no me be pomu. Oh, yes. Whoa. Now, so yes, I know patch war. There be. Wow. It is Mawajinya sharp. I had one with him. Mr. Man, Akandifuo meeting Yerebre. Annie, a baby, a position. Wakoji, only one with the Oni woni me dia biara dabi and anse nso yiri ya mo hwe nkofo bi akodi and no abamba power nadmo been preaching to nadmo dabi ban bisa kwase nadmo no ayi obi akeke. Okay, what bisa sem the question your party bi ba se sia nadmo begu not in nkrofo aba omo ban omo experience omo ko training we nadmo ni ansu afa no. Hey, serious question. I mean, this be make go obi adwuma. Dabi. What the new government emra? Nadmo begu. Oh yes. It is just obi aba. Also nadmo. Nansa ala jo bottom. Area boys. Na yini bodies niba. Yes. Nadmo ni jina wo so beton su. Because try your nanso no fa no. Nadmo ni no. Can one TV and don't try. A judge be Sadia way, ye be good and yet me up and crop yet anyone on our baby bar on court. Diaby. Our experience, yes. And a Juma, what you see, or who name dear? But a quite man, because I cough for Fraba, yes. That can. Yasuka. Oh, yes. Now, Moses Sunny, yes, say I'm not that. Moses said, Pat. Beko new topic. Oh yes. Missing Nadmo. I did not baby pano or qua. What in Nadbook? As a manager. Okay. A institution banner. A by institution. Gavin, you are baby, a party or none more. So, a banner sanwa. What chin you go order? Okay. How about no domba? And that's all bad. What was flashing? And only answer, bro. That's what we have. When we TV, and try. Oh, yeah, anybody before meeting Yerebre. Every each round. Huh? At the range and bar. Nipano by rescue, no? Only I didn't know him yet. On a great German will be say, I'm fine. Usro, we say, your boys. Usro. In what canoe? Coming in some fire service here, Juma. Oh, yes. A baby bar. Fire and cop. Debbie. I got training. Yes. Not before. Yeah. I'm got training. Because minimum much lamia.
Any problem? Yeah, no correct. Then one can say minimum answer. I say beside you, nim fire service. Aban police service. Migration. You train you. Go train. Aban migration be wo. Yes. But not more dear. Aban not in the court. Aban ba na bo aba. Aban for ba not the new not aba. And I'm say aban than what any not board e dia to order to aba no aba. We bisa asem Question me na me bisa question baby. Wonim na wodi matam nya go fa wo nchaw. And me need time me reply. Et ya will never reply. No. Me nim na me bisa. Question. Oba dia ya wen fan sanka yen. Amen. Pa ya wotie me ambulance service wo ho. Ewo. Ababa ko ambulance wo. Ewo. No say not bono. Wen dia. asem o. Men ka say nya depo. Ya depa. Ya de di yetimi mie yetimi momodi na me ye emra no samra bi na che sade a. Mo se samra no. Yes. No mamra no pese ya bomodi a employ nkrofo bi. Ya obabi omo ko training omo nimdie ni nyansa wo mu. Yes. Be ka say o se abane bo omo ko training. Me ni problem. And ye don't go adit na ba bi ko omo ko. Ya fa ni pa na djumam. Man tell me. Huh? Ade why all mine? Eti party bi ba. And you will be position obeji. Yeah. Okay. Say leader no pon na odi obi be da no any problem. But workers ni there. But abeye party boys. What dia wan fa ne sankan. Amen. Woman no Akandifuo ni bi nti de ebre o. Akandifuo ni bi nti de ebre. Dokule mu a. GFA yebre. Hey, waboso. Ko fa ba sesi asembesi. Waboso. Akandifuo ni bi nti de ebre o. Jadi pa bi wa ba wu se Akandifuo bi nti ya bebre. Oba dia hu ya wa hu ya mo ba. Amen. Oh papa we no mu TV no. Dabi. Na me so man Akandifuo bi nti ne yebre. Yes. Eti me bebo Akandifuo ni bi. Am bi me dia start free baby na me dey ba. Dokule mu. Municipal bi nti yebre. Yebre. O man panyi bi bisa kwasida ba na ba reshafu. Ehu hia. Yesraw. Ebi nko yi o. Enko yie. So mon kan kira wo dia. Say your offense dia. Ye de ye hwe de ko. Da be na adon sabeka. Omodi na fa osaka. Aw. Team em fo ni atu man mu na se obi ko chief team a. Na omo bobo na ko be 70 minutes 8 a. Ni atu say adent na mo sesa. Because obi free bench. Yeah. Abeshe go. Obi wo nso no abre. Hey. Can one mu TV no. Debi o. Prayer beat bench. Oh, you're very good, Kula. Papa. Go on now. Nso ye mane mo. It's no si bench. Oba dia fa zenka. Amen. Monsieur, o man Akandifuo bi nti ne yebre. Nokre. Atempo no tiatia. Na atempo no a ye de be mo man e be shape country na. Atia. No wa kan so dane. Because say no obi aba o ye du ono nkasa pe. On tie Nyankopon ne. Dabi. Obi aba o ye du ono nkasa pe. Ebe no man atempo na tene. Okay, the book of Jeremiah 29:7 one. Okay, Jeremiah 29. Man, ye bon ye dia ye ba my Akandifuo no. Yes. That's Akandifuo ni bi nye papa. Okay. Empire near bon fast for be na baba so. Read the Bible. Jeremiah 29. Verse 7. Was munhwe kro a me mamu to course no yie die. Na mo Awurade mpaye ema no. Na ne yie die mu ana wo be yie. Me pa twasmo Nyankopon ke wati. Dabi. Wasi yam hwehwe kro ne yatimi dan. Ne yie die. Na kro ne yie die. Na kro ne yie die. Mama ye die yie. Ana be ma kro ne o man ye die yie. Ye bompa ye bompa ma Akandifuo ben. Kanini bi da ba bi sa o man. O sa no. Obi a deposition. Ni mpanyi die ye de che na ni monyam. Okay. Ni mpanyi die no wodi na ye de che na ni monyam. For man e chia on the side no. E chia obi so tren wo ba bi e chia. Mo decide ye dia ba wo do no sa ba wo do decide ye be di yen timam for sa be si net. Se bi ye wo map so mo samra power. To be a one di kan di adwum fan yo. But ye why men si bi ama no. Omo ha dwen. Ya why bi ama no no. Di wo hini no si wono. Why say mighty power. Potli. Woni cham so Dabi. Galam say ye kan. Baby stop. Baby so kwaso. Obe kom na MCB na ye den. Eh. No de enka. Obi asom denden di o baby.
Now so obaba mo dia bo 5 am mo man taking shape baby so I loose shana ya shayen me so man Akandifuo bi Nti Yerebre Akandifuo bi Nti Yerebre so what take me kasi Nyankopon so da ye ati ye Nyankopon kimi e che Oman ni sadie ko yes say no ne mfa nkasa ne mfira asase ye tamba so ye beko e don't try say who na be yi me mfira me catch your pain and me say command ne be so me so kesi oba de mfa sen amen oba de mfa sen amen what da o kan o Bible dey cast much was here mon pa mon man was munhwe kro ni mu to ko ho no ye de ti mu no ye de na mu Awurade mpa ya ma no Awurade mpa ya ma kro na ye dem na me di ye na o man kro no ni ye dem ne be dan ye be di ye na se kro no ye de ne be di ye dia anye pacho e bi susu ye ya bo mpa ye no ya bo mpa ye no Akandifuo Nyankopon so awuvi a kire sa Akandifuo bi Nti Yerebre Nti ye nya o ma sabka Nyankopon so mpa ye na wo se ka ana ye mpa ye nemu Dabi asi e shape o man yempa mu wo dabi ye pemadwe sachla yes na munyo man ni so man na munyo man ye o ka the book of Ezekiel 22:30 Ezekiel man to problem dem nyanne man to problem dem nyanne preacher a command Ghana today Ghana yare Ghana Akandifuo wen Ghana nyansafo ne go to pick a wodo di matam me to di hami o hami what the Bible Ezekiel chapter 22 verse 30 what the Bible nkasa what's it nam wase na me hwe mu bia Onyankopon so hwehwe ye bu wie panu agba Jeremia chapter 9:3 okay the Bible wase me hwe mu bia Onyankopon sa obati ye si part way ba I say oh say ye Ghana oh say ye Ghana I say oh be ye na so bi ofia kura ba nkran so ba ginani ye man ba iran pesia amani tupe kura prete no hedins was hell when ye be dia da yalla what's it man we are no kura no abanche ono fufu kura de yi wi ma yenzi no kura no you odi ni village no odoso e chen de oba ko be di you so many Nyankopon fa ni sanka amen o say ye Ghana kichewete sam me hwe mu bia Nyankopon so hwehwe ye mu bi obeje ban oba beje ban ana obegire tokro num obetime beje tokro na sanse no ama Ghana liki no na mansan no no man mutu o ma yo gold yewo timber boxa diamond manganese banche kontomire enchen obi ofu adwe yewo mren kankom ya trawem o ma wemu bre dabi now am your fatam ye discuss ye bre yemu bi yenum nsam ya kan bi na mo peke oh yes so mo fanya adwuma Modi. Ye hu ye gold so mfa so. Oh, wo de me the Bible be kire wo. Asamo. Me hwe mu bia. O hwe ye mu bia. Obeje ban. Ana obeje tokrodum. Obeje tokro. Awo mani mo sanse no. O mani liki. Liki o baby. So what take you make ase a. Me ye preaching. Me ko kan say ye yi kwan foforo a. Again the kire se ye ntimi mfa wrenwe nton. Ento ho. Na bia be di matam. Me kan ye no. Hwe. What ye calculations say am kire wa bi wa. Okay. Nyansa ben na won say yes jebagini bletefo 1898 okay ana first GCC a GC yeah GCCS yeah GCCS that's the Gold Coast civil service yeah Gold Coast civil Ghana Gold Coast civil service yeah British abrofo ene ye ene bomb modern ma ye renwe wa ma ye tree ana kwame nkoma beto mpanyfo to aso ana abedu yes ye pay so next year na Ghana nya 70 years next year na Ghana nya mfie eduoson muni renwe training na masɛ no kanu anya na manyo semo dabi o party baako no ɔno so saa we so saa obeka no so ya be temane ahyam ya be temane e friend say tematu akra akofa tire uba we be friend we obre onyonku di free takrade odi fi awaso onyonku di free tamale onyonku di free baby diba mo twetwa na ade ni nyina sama koton sama de fa anyi o eso mi hanu anu tv no enyi wani wo next year na Ghana nya finhia duo so 70 years Ghana ko bi o next
Yes, na Ghana nya 70 years. Ghana you we need to no ready. Fatus mami. Me basa me come adwini no because say no, read it. Ghana or see. Okay, railway operation in Ghana. In Ghana. Then the Gold Coast began in 1898 under the Ghana Railway Company Limited. Then the Gold Coast Civil Service. The first operational stretch, measuring 30 miles, 48 kilometers, ran from the coastal town of Sekendi to the inland mining center of Takwa. Whoa! Nyanko 1901. Okay, 1901. The Western Railway Line, Ghana, section to Takwa officially opened to traffic. In 1903, the railway line was extended to Kumasi. In 1923, the British completed the 189-mile Eastern Railway to connect Kumasi with the capital, Accra. In 1903, construction started from Sekendi in 1898. Okay, let's run straight to 1923. The Eastern Railway line was built by the British, connecting Accra to Kumasi via Insawam to haul cocoa and minerals. Wow. Yeah, the fuck cocoa. That's a bit fan with friends said, Dummy, push it. In 1957, at independence, Ghana operated a peak of about 947 kilometers of rail network. That's independent, no. Wow. 947 kilometers of railway network. Following years of neglect, nearly 87% of this infrastructure became non-operational. Hey! Bagu, if you want to only for you old ones living in wow. In 2001, party I would banana person, sound railway now, must be Jimmy for a year to one. 1 year for Mobaya. Ira. Oh, Papa, 2001. Maybe 2001 by idea. Every year, the year day. I we are Jagu. Casabri Kakumasi Kwaji. I say, I'll throw fast when ye can under the so. I can sabin a big Jania every the bonus of Quadadias. Casabrin Kibe Johnny. Abasia Quadadias. Oh, Casabri Kibe Johnny. Abasia Quadadias. Oh, no. Oh, Fancy Mammy, wait. I'm running, Mammy. Netimuraho. Now be preaching. I make a chair say, "Oh my, you wouldn't answer you quine." Now say train. You first say runway. Now say, "You giving you been to one." No be friend be threatening be dimatem. Another na buying hold one while for tesa. Eti mo de mo nchia sempa wo. Ube ko be ka no man panya ate no afa. No be tin kwanche no ojimi. No ojimi. Wait. Me chobe be away free. Check it. Hey, Eddie and Semuni. And I trouble. Short one way. Our dear women, amen. What you would want now? Yana no titebrum, or Modi Sisua, no more trade big nana. Oma advance cost ways. Yes. Yes, office. I saw the crana. It's a number of says, I said, Yanni. But a man with that better take shape, eh? No, Dean. Huh? No, Dean. To come and only come. Oh, my busy. Our body, we are mobile. I was a sat to great as a baby quanaso. And do your parents to see annual. Not the quanam one and you just the one. And you have an amount. At to great the Lord, not in Amazon. And one. And Lord Nanka, this you good shame. You never quanaso. Lord, I also father, dear son. Lord, there's a father, dear son. And I'm everywhere. And I is about class that dear said that dear Annie, that dear said that dear. Yes. But not at to great and so Nadia. A mood do. Yes, I see a TV bomb. You free quantum ponoso. Quana selling now your casa can see a namuswo. I send him dear way. Ya can't free to tell me what to be to me. Maybe me videos, me preacher would be there one. Yes. Oh, quite a penny for Afanaman yourself. Oh, Afanaman yourself. Maybe a year drain. So what's the one your quite my or Yanko pot to swore? Oh, yes. Okay, na twediam po ye won kana no ntum da bi de body ye no de body o ma no won kana no ntum da bi
Ghana nso nye wedi ye be jam pa boy obi o man panyi bia ba me bompa why not? Menim say nya ya time be so beko obeko na konso no nyankopon wo bi ka so wotie de ye ka no a obefa ho adi Yes. nyankopon so tetaw what tetaw Yes. what tetaw Yes. Unya position ya wo utie mi sabre wo we agwa mensi bi ama wo go man panyi anim ase eso amani ya wa mensi bi ama Tantan de nkwa no te ho ye. wa mensi bi ama de na odi ye asami makaka wodi ka de odi ye homaso Ai. Person di 4 months di ye. Nya ne bibia. ha Abro. adentin na sabre wotie mi sabre na sabre obu ya fumi wa ya de pa wo ya de pa o kan the book of Genesis wo ya de pa anka me preach wani mate wa ya de pentu bofo kon agima Genesis chapter 4. The part of verse number 7. verse 7 So we in here. say ajami ken senka wo ye ni ya Anka wani ntia. anka wani mate ka wo bu fumi Se wanya ni ye nti. say dia wo ye ni nya papa nti Boni abutu plan no. achi wagimi wagim boni butu plan wa ya fa dwem boni yankopon fa ne senka wo mi ahwe no mu TV no oba dia fa ne senka wo ye ne tie bi kosi ase na wo ne ntia me kasa ne ntia me kan amanyofo mo hayen mo hayen mo two parties ni nya mo hayen mo hayen Pa. adum juada ebrada ukuada yawada efiada mimi na nyina kwa beka ho TV station wodo political talks na kwaso we see Taben. the book of Isaiah chapter 1 verse 23 Isaiah 1 verse 23. Was Oman so ahwefo no. Oman so ahwefo no Wa ye man so tefo. me na me chọ Bible no Dabi. what's matter dey yan Man so tefo. Oman so ahwefo na dan man so dey tefo Wa ye widifo namfo. ma ye yefo Awidifo namfo. awudifo namfo Wanyina pa demode. ye ti apra baby Ademode. to bi be diatam e dia penya power be diatam be guni no ngunfi de nya power Wondi akatuachi. akatua utu so bi ania breden dia okosia akokasa na ne party ba power yes mo wa ya de o ye kasa for o kasa nkwase kasa it will very good let's see be position then o kan mi di kasa o cancer mfo Why ya dia ma ya ba. why adia me yaba ha enti ba ne sa no pe se ni pa ko no obanyi enti oni ni dia kwa na di position ai dai Ashasa. Na temudi di. Sa. tie ba ne sa no hu niam no so sa no na to na temudi if what TSC onyim ama what TSC friends one to aba ne mana what TSC obangasa so what TSC voters ne so Ongusu ba ko. so di asa na di o ntokwa fro na to oh ne for what TSC ono ani ni voters ne so oba dia we mfa ne sa Amen. omi adwiri nim Amen. me si o man Akandifuo ene ha ye o me na ma ya pre Akandifuo ni ya Akandifuo me pa chowe when you read the book who kind the book who kind see as any see me hu mo nche me say my end my Woman so ahwefo no. ye man so ahwefo no Wa ye man so tefo. edudu ada ebrada wukuada ya wade fiada memrenda o mo TV station radio station so Ye man so tefo. wanda ne man so twefo Awidifo namfo. da ben ye better we dey say we dey ye party na nyini ye On can party anymore. on kada was what kasa king and that's what I on so Wanyina pa demode. die ntina ne ni abre den Ademode. wo pidiri yadi Wondi akatuachi. aya katua ntina obi ani bre den den Woni me oni ma de pa na so wo bomode say ya de bone Wondi me wisia. onwini se obi na ato abade na wira sha ban bi Akurofo asem enu manim. so obi kwatra se wo kwadwene se sabi praduasa tinamufo ato abana sankrofo ni bibre ajanka bi awisia bibre ye nua no mobofuo bi ebrenti no tra TV so akasa mpa bi manimdie bi abamanyansa bi apia panyin bi mu amwatimi anwena de pa bi di bibi pa bi abehye sa nipa no a woto abana wo ya brafo no enum no wonsem Akurofo asem enu manim. nya binti no biti wo bon so obi so ye bisa no wo ye ne sade be ye wo giranko ena time mo fo ne bre ye nyam ni fafo bre ye nyam akotafo bre ye nyam si obeka ne sa oboa ye se Judas no ye ntomfa ma wise ne Aso odwom ho ama. ye su beka kire sa oboa wo ye kromfo wo pe si ton
o pesi ye tona wia. That's the reason why when you bread den. E to de dia sa de bi su esusuo. Ebi su kasa firi akoma mu nya dwenem. Oh. Sasa for ready is the two for the hopo sie nie. Oh. Me ba be ma bufu chire. Be ye bufu chire woni ma. Ma chire ma hunyanya fo. Be chire mo. Mo o se ahunyanya fo ni ntinu. Mo amanyofo na mo anya position no a. Mo da na Akandifuo no a. Mo nhwe mu na mo nhyepe o man no. Onyankopɔ se obeye dan. Me be ma bufu chire. O gina bufu chire be ba. Ma be chire wo. Me se ya. Ebre ye ni nkaso. Ebre ye ni nkaso. Dabi. Ebre ye ni nkaso. Dabi. Abaya to akwa. Ebre ye ni nkaso. Dabi a. Ebre ye ni nkaso ti wunya tumi bi abɔ ho ban. Yes. Na o man be kawo that. Yes. Dachi. E be kawo dabi. Ma aditina se nkofo wi wan kai wo. Se both two parties na itimi kai. Yes. So wo bai bi o man bapa. Yes. Opposition kai. What's it? Member bufu me bufu ma chire wo. Bufu a chire yen. Na ma to mo wura. No ator yen so wi de. Meda ne me sa abom so. Obeda ne nsa abam so o. So fun kan chire wo dia. Wo de ma ne papa. Omo mo dia nja so o nyankopɔ ehia. Hwɛ. Wo de onimi ni panti. Onimi ni pesu. Ene oyi wase atwede a. Ba hwe wo se kim. Unya position awawa. Obi oba onche bia wawa. Wawa. Said you be nyam nsem bibia die. Ti ma sampa nyine ni nya wo de. What if you are na bo se send pa ko no wo nsam ka. Ti yamu se yi adum pempen so bi se yetimi se bi ya no ka no a ye do. Nanso nim. Proverbs 29. Proverbs 29. Me part of verse 26. Verse 26. Ni papi. Was ni papi. E hwe o man su difo ani monyam. Wo se man su difo no nya tumi pe na kofo be bata mo. Ade mo. Hwe ni monyam. Amesi onka ka body fa ho. Na no ani ane mo no. Dabi onka da. Yeah, ohini bi wa ho. E no person test eye ni mpanyifo ni omo wa adwa no ho. Okay. Atra nkonwa no. Enti nsuo mu na e. E no ohini pie se na no mmra. Yem pie freedom ni em. Obegina bonten pe no ohini na nkasa. E peje na ni hwe wiem wo bra nsuo mu na e. E no ohini atra nkonwa. Aja no. Nsuo dia mu na mo ni sai. Emuna o. Emuna. Ohini hwe di no se he. Enko yinsa omudu wose mu nyina mo nsem fata wa himfa metumu nyina ba ko kura ni wa nti mo amugye nsuo na emuna mo amugye wo na nsuo na emuna so na emuna so ye ntimi ntwa no for there bi ntimi ntwa no won fam san eye nsuo na emuna na nsuo emuna ho asam ne yeka men kasa sabi mba bi na ebu ho na wo kata so amame we nsuo emuna na me se nsuo emuna mo moame me ye papa mbeka ba me ye bone mu ntimi nka ini papi so o me su de fo ni me nyam fo be na di wachi wa memuo no office now to him for the di wachi no kofo bia ehwawo ntimi nka usi nto nkyira wo ewrade no obi atam ofiri no nyankopɔ so na tesa wo nkofo ne nka nkyira wo dia ɔno twɛdia mpɔ so na tam nyina firi no papa me sha o ma enti bible se me nka nkyira Proverbs 29 verse 12 tie bible opani a woti atrosam no woti atrosam na sofo ne abonefo fo nyina yarefo abonefo no mu abonefo de mu ya jimifo yes pati jimifo nso di wachi obro o ba bre papa Ko so ntimi nhu si nto nka nkyira wo dia wamwa dabi wo na dia ye ni se wo be fie and wo ko pension and ya dia bo awutimi nkasa na wo na fe wa pamfo na di wachi no o mu ka usi nto oh yes o so mo agimi yes what the family no a wo problem no mu e ho mo na o mu keka usi nto akere nkrofo se we ehunu kan ye hunu nyan ke pese ya kabadne ye ntimi we ye nipa bone wuntimi nhye pro man wuntimi mo man Ghana na mo so wo betua ka yes wunima wo na woti sa na wodi panyina chi no a wodi nkwase asema wuntimi hunu kan chen o ka the book of Numbers chapter 5 verse 1 okay and 1:5 kan yango mu bia be fa bia fa no menyengo wuti o wan ti o ko okay Leviticus chapter 5 Leviticus verse number 1 5:1 yeti obadi asem wo de tie bible o se me ngase so obi ye bone o se woni obi na no odi bone se what think se what ti se nipa na ngasa o hye kokom na bone se no oyo woni hu dansini onyankopɔ se wo po wa pa dansini se wo huri yo uti yo so wo ti se ja no anka wo be suo ni musuo ni musuo
etu mu amudi di mpanyimfo na chira omudi di nkwasi asam na omudi nsamfo no amonka na e maga na man ni mfa ntoma pamfra no manyama je sam de aye de ekodi ekwa adwuma hey my brother wa mo man no dabi ana bia panyi so amoa no ko do twa sem se na cha den asia ezo amani hemu on TV no wa fa remote fatu o ase na kwacha kwata so de so fa kwa wa akwa hya nkom Timo de oba de vani senka wa amen on kimi nkancha se wo sabe wo sa o man no oba de vani senka wa amen woni ma Bible ka se the book of Proverbs chapter 14:34 okay listen to the Bible 13 tie Bible 34 o se training o man so Proverbs 7:34 14:34 Proverbs 14:34 14:34 you are what 11:3 okay what's been saying training o man so what's training here then o man so hey na enkrofo horo ne bone me pa to say training here then o man so training mo man so a obia sabe mpadu so nyankopon yes rodi nyankopon bra ye adwuma yes hono betimi ya pege o man ti mensi ya de ma wo so original bi we original minister to municipal bi wo da ba bi ya point ya ma appointment ya do akoto board bi ano okay ho nyina no nyankopon se me kan cha wo se training mo man so ni ne be ma sa adwumadie na de epeja yes yankope ya ho ho yankopeja tini amu ye from dan mo ye dan mo ya soafo ye kasa soafo a ye kukuru ba bi de de asoawo ye ho adwuma se ye ho adwuma no osoafo pa na waso ye de ni si osa yeso emeni training mo man so osoafo pa na waso ye de ni si osa asebo osoafo aso amansi no osoafo akosi o ye mensi wo se mensi no se no mensi ye ya so wo se no asiesi ho yeso emeni osoafo ye de ade na so akoso esi ho uma mpanyi so ntimi nhwa na ni ntimi nnu oh to anani so hama no wonti twi no to anani so hama to no anani so na ni nnu to anani so hama no be ni wo ho ma no mudi bi ye na kufu ado mudi aye no to aso to mani so ama me wan to na kufu ado ani mudi bi ye kufu mudi bi ye no to mani so hama me na obi ase na kufu ani ho mudi bi ye Rollins to mani so hama me no bi akose na ni obi akose Rollins ani enem hama tam to mani so hama me bi se na ni o se na ni no o di aba wo na ni se so na ba san so a yen kan che won na wodi ani na to obi so wo na wodi ani no wa ya to wani ni so no ya to wani so no etu ye sure say wani na ehunu ade papa ho etu wani gbo ntu hu do to aso no ya se do to aso no obo wani wo ntu hu wani nya ya eje ba de sa ye be ja o wasam kan ya be kan wo o man panyin wa exactly eno de ko so ti pen say wani nu ya ya se wo ti pen say wani we na wo no wani we na wo sat wani we ya west na eya wo ya ehuna de yie yes akwa no oti wo na wo to wani so ama ho no on na na se wo eje ba say against you yes to say ni twere simple nothing si fufro kofo ku bench aba me be ye preaching mo bi papa o dabi o me ka de no nko bi position dabi ye ni mo bia ha ya kana say dey ofa dia we ye da se Ghana afanto ma pef eno amman wo do ni na ba bi obi enu anye bibi o obi aye bibi kashi yakopani mo nyam obi aye bibi oh yes na de wo mu se de mo se no do so che de ma ye no eni enye se eni ade ye hunu cause nyam egunwuram schools a ekanwuram over the bar mento aso we aba mento aso road a obi se obeye obi yesi baabi obi se mento aso sansemfo no ebo man ka sadie no etwe o man san na chi unimu a etwe o man san na chi sika gunguram adoso ma besie ba yem busika e serious o bi esumu mumu e serious what ka so obedient oba dia boy fan sanka I'm not pretty politics so me see ya shepo man ye ba ye for God so love the world ya jimi na go be jimi I'm telling you eno de cause go deep bonish Jesus yes go deep bonish Jesus they am say young transman go deep bonish Jesus dabi ate go deep bonish Yankopon ne roba yes you go kremo so deep bonish Yankopon eno de wo gu Muhammad enimu papa wo de boa me boa wakaka wasa butaniti me se wa wo alaji wa ni wo ye bebo ha yeso me nwa nu ti and try wo chese yi adan ugu so ngo community enimu ase o mo do mo ru ahye o mu o ma kan county
Papa yanto aba mani ko no timantemu kwa de wo develop area. Oh, ya to be no mun say wo ba be pega area no. When one go better so when one new TV and try crowd. About the advance and count. Amen. Bible say in country Proverbs 11 verse 3 no. Verse 3. What's it team for? We are not 11:14. Yes. What's it when you What's it team for? One pay a beja won. Okay. Obi obo na bra botin no. Omo pay e beja won. Agana senki ye bra botin a. Anke ye pay e beja yen ko. Oma besia ba sabim previous ade ami kan rengu asem me obiom me ba back kwaku yi bi mama ye fa yi old ones to be mama. Okay. And if you check areas na bi free ba. Okay. The na bu organ ntia ya mo fe. Next year na Ghana nya 70 years. Muni rengu. About me amash me o. Mo be celebrate dia. Me ncha me nu asma ka hu. Me kan na. Mo be celebrate dia. Mo be celebrate ni wo. For mine from 1898. Mo rengu. Na bedis e munni bi ne na kaka no bia ka say ye will be from Tematu friend saying we are no for Uber we trotro who go China sanity debi debi who go US sanity debi US to so ye alphabet yes A usani ko bi sa ko Subway association and I got a debut on a bed. Now you're my penny better. It's your hobby. Debbie. Papa, I bet twice I see at the eye tree. Yeah, very galam say. And you're in your best. Ghana for me, twice I see the tattoo. You're very galam. Go to be here with you. Somebody here with your po, and we care done the subway. About the way, amen. Yes, say you did be. The wine the bit maybe you said the way be amaye. Wine the bit but we even me fancy man. What do I want to quite to him then so. Me yi subway be their chum. Be me for Ghana dear mo. Me for Ghana dear mo. Young come man on it. Young co. Jennifer. Ye that bang. E be who your cycle. Ha. Papa dia o. Yes. And you say do a neighbor, you say, yeah, pie can you. A do 1 minute because for Baba, a do a pepper, wait a Morocco. Wow. Wait, and you be a woman or mine be Morocco. Oh, yeah, we'll come aboard. It's almost Africa, Papa. Go. It's best if you Kumasi, best if you Tamale, best if you Bakra. Sa eti ema baby choku Debbie ema baby nkase kakan transe kanya dia tratini choku because obet nie free sunyana be yedmo abetuma no ko on trankran 1 hour wadu just 1 hour no wadu sunyani 1 hour no wadu sunyani ye o man be nkurani man be nkurani na mi ko preach say yetimi yi kwan ye be na so parliament say and this year year of road yeah na mama kasa na we fi railway ayama no be yi kwan foforo that the dada na railway no one ya say no na the obe yi kwan foforo on timi fa railway no foforo be timi also the two ho tietia ne dia fra na me ko ka express road asemi ano be di matem bia na wo be ya kanya sase momfa oba dia we mfa ne senka amen Kumasi road yeah don't be rain we say is serious don't you achima cross na bi da ho asay I want to be talk road dia ono mo this we friend say express road ni ko fa road dia ewure mu a be fa kotoku ta kwan no no mo anu anu ma trezi no mo di be sa kwan yo anu ma trezi so funny say now railway that what you do that there dey abo be go now ki dia fon pepepe ni yakofa yesi mo reset railway ni oh yes na first na nkasa bi mprediasa sabi mprediasa na nkata korade to kodokrom na nka trefa oba o awai wodi am se meboa me se sa railway no a 34 de no mo kan no a na de ye no no mu tresi de kwan kofa ho no
He's serious, Papa. What do you want to check it? And then Papa, once the last who can say way. Who can say a video being on social media as a man penny say or the better. I didn't say, I didn't any the venom bishop. Okay, any problem. And never baby bro, baby, yes, me who said that. Any no. Me me started preaching ya me can say, and you can see a chick from phobia. Okay. Ebi say hey apostle kwagma fuafo abone so me say ha mother obi no obi akontokwa when me say waka no us onko dem 6 months enye kana waka na ha me yo nya ne 6 months no emma prison ho echoku ukọ baabu mu a na nyo bia na de ntum o ma be se mu ni state farm manya akakafo okrom manya pickpocket wukrum mo set farmer anka sankofo won ko prison ho da bi se judge se dwamu a no ojeri se ni pakuna o ma so papa o ko state farm se hwedie no o kwa kodo o fi kro benso o se ni fi awaso ke o be kwa awaso state farm ba be wukrum why ko o kodo for 3 months be fi akodo aba man be fi akodo eti says ni yesi bi wo state farms ye din krofo no ko bebi won so a obi akobu obi akoye niam bi anya mfa no kwam ye di na pra krom eno no sisi krom kama ye just sisi krom na pra obi aduam bafo ni da koto 1 year no akofra notorious akofra wudifo obeba na fe de woni no akosua ho ye de ababa koso no ye fe no contemporary ntem to okoba eti ade na quick san okoba osa de ade osua de boni sa de ba krom or the new techniques aba obadi ya wemfa ne sankai amen obi adwini amen ye ka ba hodo aba nyina timenu mansam bebre man can that says the Lord me see me preaching no yakopon Ghana no what they are me preaching yes me preaching no and say bebre wom eye prophecy this yakopon bie wani aso atu akwa adwuma say yes bibia wom bi bibia wom bi it is ye kasa muntie ye Oman na ginsam mu fu say mo fe me see Oman ni benya 70 years next year hey o kana me machine o 70 years 10 ai hey enyama mbato ye no be bro ni system no mu we dey mean say we nya hwam wase a mo no kro no there be we dey obe wa fa hwam wase a mo no kro no obadi ya wemfa ne sankan Proverbs 11:14 say de akwankyereni no de bia akwankyereni no oman no hwiase na akwankyere we some people think say e yesofo akwankyere there be obuo ani so ade hunu no oman mu ni na nipa da say ni kra nam ho na say woni vision a say nipa ko yes that person woni nipa ko no work aimless and carelessly yeah obi nam na oni butai bia say nipa ko nam aimless and carelessly oni jedo oni do isa tentenguro oman nkasa kre ni e first development plan oman da ye ni development plan ye ni see obi so amunyimra ani mu ni bia di bia mamo misi munye state farm misi oman no nkra choku echichiri kro when you read the book of me di o ko bible no me do ko misi unyonko bi be ade unyonko bi nya position kedo ye ni man ati ase to get the book of 2 Chronicles chapter 8 verse 1 read the Bible 2 Chronicles 8 verse number 1 was Solomon in fear aduonu esisi erade fie Solomon di how many years in fear aduonu 20 years esisi erade fie and the CEO and in fear kwaso wie ye no Solomon chichiri nkro Solomon ya dai o chichiri nkro Ghana wo man panyi be na ba chichi wa chichi kro edan kro mu sie no aka nwuram o chichiri nkro wo mu chichiri nkro no ma Israel fa kotena ho no ma Israel te wo ni etu nkro fa kotena ho yetu nkro fa kotena oh no dem me preach am say we ufa kwan osum kwan so a nwura no do so che na mo tie gba so na bi eni wasabo ka che say hinfo no masase ni yen compensate oni anye na chichi kro nkan kro ntenya nkra choku ya bi se nkran hwe amanyofo e nipa da bontin do so che we won e wode eni say okay we ma me ka che o eti tie ne tie ni ayie obi wa ba ebra na obebo oni ba bi da odabiri gibi ase yen chichi nkro yen reverse ye twi o man ko na chi
kroni bi nkɔ n'akyi kɔ yɛ nim ha sɛ yɛpo na fɛ yɛn try sɛ nkan wei factors yɛn nyi fi krom na so yɛ yɛn nyi fi krom na fɛ nkan ɔban no ɔman no yɛn kyɛ sɛ wo a bɛtumi bie company bia no wotumi bie wɔ kuro to ya yɛn nyɛ tax 12 years 15 years now the only say wo a bɛyi company fi krom na de bɛkɔ wo bɛyi fi krom bia no wo de bɛkɔ ti sɛ bia suhum ana so de bɛkɔ nyinam na bɛkɔ we bia no 15 years won tua tax na fo bɛkɔ nyɛ sɛ wo company de bre nyane nkɔ a ɔmɛdwane akɔ na kroma da hɔ se company de bre reverse a ɔmo nyina bɛkɔ machi ni atwi nwuma no kɔ yɛ na ɔman ni Bible say Solomon yɛ dan wo so akyekyere nkro Israel for trem me bisa me pa cho man panyi ba da bata Ghana kɔ nwa so akyekyere kro Kwame Nkrumah nko no akyekyere kwa tema Kwame Nkrumah nko na akyekyere tema ana Kwame Nkrumah nko na akyekyere tema ɔyɛ sɛ no so area tema yɛ ti dan TEMA, a Temporary Employee Members Association. And that Sabra Kwame Nkrumah what tamano not tema dinner system ye juma. Yeah. And dinner is you need tema. No cra. And that tema choku a choki. A bob big. Annie. I am dumb pem. It is show you the ye. Areas be back a camera. Plan behind and plan behind him. Oba de mu yamabo opa fakwa we so koso ga kupe enye izu sase no sase da yan tankama yan twetwere nkro twetwe o man nko ahyama two ahyama bopem yan piankɔ nsawam yan piankɔ na ka companies mi nkɔ dasu companies mi nkɔ mi pom companies mi nwa samankase companies be momo din enko Kwame Nkrumah hwe do ye or the company Manchester company no da koto kede gas factory no da to awaso je say what did to gas o ba de wu yambo yeah me see o man na Akandifuo bi Nti Yerebre me na me ka chirawo esu ayiri yi da bia se be preacher meka me say nye natural disaster Debbie a human disaster. Yeah, human disaster. Creative disaster. I say, about what's where Oman Penny, Madama, Yamikin, the catcher mum penny born. I say, Oman, 8 years for 2 pounds. Because he is about 2 years ago. Oh, yes. That's what man, what the mra, I regret ye be, and I'm what you didn't regret him. I'm also be regulating young also be regulating I'm small regulating be preaching me say Ghana man gospel yeah obi aye na family yes you are family moka ye this yes ye be yo ye do man no kakra bi no maso wajimi woni me it is musu ya kasma musu nya dan mundie e kam so asma mundie oba de mfane sankai amen was na Solomon wachichi kro tadmo was reso any adikuram warehouses oyi fi krom yes bikogu nkura yi warehouse nyako iso ko China na se wo se o koto ade bi o ba bia be ko fa de abra wo no o ka se o ko be company no wa emu 3 hours maybe we are just off subway obi bomodi obi warehouse our friend saying Gwanzu and so ni company no be one factory no one yankwa dia and my baby company wakra nipa na factory na wusie ni nam nipa fie sa oba de hu yemobo amen won fa ne sanka amen won mi adwene nim amen baba onyankopon na meso kasa kire yes yankasa yan ye di ehu awu nokudim yankasa ne di ehu awu what's in afi enkrofo a wo kaya wo free hitifo any amorifo any parisifo any hiwifo any yebusifo
I won't freeze right for no nyina. Omo na free Israel memu nyina. Wo ma a wo ka wo ngechi. Omo makura be ka Israel memu. E wo asase ne so. Wo man Israel mu. Israel for no aware wo mu bi. Koso Na Solomon ji won adwuma to. oji omo adwuma to. Na Israel for no mu die. Israel for no mu die. Solomon amfo biara anya koa. Amfo de otu men ma anya koa wo. Awo. It was say muntu kwa. Oman muntu go to wo be kwa area wo. Ono ye gire to. Awo. Tubosem krofo be ko oh you say ya chechire ha say mo am betimi akọ ho nko tax bia baby you be company why ya new tax Oh ji obi ofiri oye foreigner yes obi oye foreigner mara ana dey say nyama krofo bi abrofo ye momo ni me bebi omo bible we da wasa no manual o fa be boa wo le tie bible me patch 2 Chronicles chapter 16 verse number 6 ohini asa ofa jude nyina asa me ka Solomon asem abaga Solomon asa so be follow Solomon ofa jude nyina also for the whole Judah no mo koso abo firi Rama anu ko so abo firi Rama eni nua enu ko penua no mo de kotichiri jiba eni mispa kotichiri mispa ene me cho de mispa ya edi wo yi bia ba obachichiri bi yes takwadi chokua ni ya nkwa nu baby wo no ni akotichiri ni ya bia ko kofodie chokua ni ya bomo ni ya oba ye wo hu ye mobo amen mesu ma na kan ni 14 year bro yes 18 year bre mesi ni se bi akwasha okura paint ko mun paint o da not him do no ono we ti nko da yo baby o painting baby o ti ne keke oba dia we hu ye mobo amen kofosi adan tenten Ghana nyansa bia ma yetrim dentia nkan kron nya ne chechere no wo ye ko efensen wo de impo yen start 25 na anya fetisa abrochieri bi wo ba se obati ase o ye kosi dan na nsenya pieti o se kroyi eja we bombu ye apieti bombu ye me kwa kampe for mesia dem ye mko si ho oh ase you big dia ba echesi ye okay anka ni achechere kama utu kwa for global master here dan kama Odra Abidjan process obi pege ne hwe wiem sa Ghana de wo ba musi uti ase adan Abidjan ya kra shape o man kra sa oba de wo ya wo hu ye mabo wo fu pray na se wo free country bi ba udu Ghana na wo say pray ni bala na hwe Ghana nchase da so asi masa ba ha biom ebia wo shedan steady ebia na wo bia bara ranchers down so say anwodi who say yes odu Ghana again oba dia wo hu ye mabo amen o man tiase Solomon gold so mfaso de ne yenya yes ene da mo na sa na bisa question eno so bisa say mu bisa akwatia agu bibia ni wo bio ebi ni wo bio ayra di ye de say na akwatia man so nya so mfaso di say akwatia fo bokagu so Nyankopɔn dum diamond akwatia bokagu wakawre ho so Nyankopɔn dum diamond asa akwatia bo eti sesi ase diamond sa sa akwatia timbisa kwesi die no man na yam akwatia sa places na abo no say ye bibi won man die ye ya we mama ko number 4 akoya ariaso nye bibi na ntimi nye tourist area me de me nyini sasa na mo nim difo na ni ho okay nim die baba akasa o anki betimi dia bibi sasa ntimi ntimi nye bibi mo mi ntimi na ni tourist area ohwe de so boni aye nya ho hin na yo da bi o nya ho hin se krona bo ayo mind na so textbook kunta say throw we ye nya so fa so pen wakasa o throw we ye nya so fa so pen wakasa na mpatamu obodi awu ye mobo amen mesi o man ya Akandifuo bi Nti Yerebre me we ye pato me insabi won mu a me ntimi nkani nyina da bi obodi awu ye mobo amen ofa nti asiam na wo de tie quotation babu be ye na ye friend Solomon ma me quotation blessem okay 2 Chronicles 26 26 verse number 10
Chronicles no. Yeah. Otutu abanga tintin. Also otutu abanga tintin. I was so. Otutu murapi. Mama emura. Okwa pam emura. Bone mum sao. Emura guo sa se wakoto kuro. Ukosua the same thing. Sunyane from Kumasi to Sunyane. Okwa emura ansa na wabetu kuro. Okwa tamalea. Yes, Bible. What's it? What to do a good baby? He be you see what body run a good one. Yes, here you will. Bible. If he said, no one more cobery. Oh, me as a tasso. Tete Moko, maybe, or you don't know many Moko. Okay. Missing Casabri, and can win ya the very judicial system. Sabia, where will you up on chair? Only cause of them. Obi will be up on chair. Them say, I don't say we are punching backward, but don't punch me. Simple, Obani Bema. We are punching 4, but to 8. We are 11, but to 22. Simple, a double time. A double. I want to do what we have to do. Next, we shall punch and we are in 3, Aboka. But to the Jesus 6. Yes, and you did your code. Debut, and then Jabranako. Yes, I wish you moon no Johnny. Put him more crabby Johnny. They will be away in here. I got now, man, as somebody because you are in here. Tampana say, you was take from me in the call. Because any power only the pecum for. Maybe only who is the comments won't tell Petroni, Nidian Punchy, and Indian Fanukum Kodo. This answer, you won't punch you for in Punchy at the general. Regime beer punching. Oh. But Regime Biano, your police station, yes. Regime Biano, your court, yeah. Honor, ya in Pontifo. Nia Bomma did in Ponchico, and I didn't know we are near the call. Yet, I get you wake a cake. Yeah, dear, some money. What is your fan? I say, Genadicono. About manager Paddy, not about manager Paddy. A fair bit of Brebinu. No man and Casabu, you be in your factory. You had the big bomb with the Timia, yet ya, and you be brave. Why me cry of you? Yan Sanamu door. Oh, yeah, you. Oh, ye be. Jimmy Breno. Jimmy, old friend, Jimmy Bre. Okay. And they are both tied, dress a camera. Shanika. I keep pimpinis. Yes, woman, I didn't my Bobby. Sure. About the one fantasy, I mean, what me are doing? I mean, tears so my Bible. What's it not to do about tinting or Bomadi to 2 abandoning? What's it now to 2 a burra to 2 the a burra to 2 a burra since you said, no, more come brave and no become minister be or a nine or 1 point chain or an inch or mine. Baba de Benya said chain or money nibi. Omani nibi. Minister be 1 point chain. Oh, Nanchi, oh, 9. Actually, Omani nibi. And so do a man so. What's it? Now for some free or man who flew when you flew deep snow could tell you go free. Debbie. Or brown man, your man, will not be a yebi. It's a better sunny some punch wire near. Yes, your man be in Ponchiano. Your slaughterhouse, baby, a coon, we, my anchor. Our man didn't wake up. Now for 4 ya carry, ya bomb dia package come. Ya beer company, your baby, your friend saying, ya bomb dear beer baby to say beer, more. Yeah, Ganam punching ya punching organic, yeah, almost rapapa, drobianim, ya want to pania. Oh, Nyam punchy come out, would do baby to say, yes, in punchy phony. I mean, what's your work here for? Also, man, Benade, a queer for Kwame Kuma Bagano, your state farmer, me patcho Kwame from Debbie. Nasane, a man go to not a state from a gua, me person be said, Sabe Moffman, say, Moffman, be the big man school. Missy me Nimukra baby and me Nimkran, not Kwame Kruma, near or Bassasa, a fine friend saying, state farm, a drop on a do not you must see a group of wake from 2. Wake up from 3, wake up from 4, wake up from let me be at my food complex. Missing me, but part 2 now, but yes, Missy or man, young man, can you form Nti Yerebre? I can you form Nti. I almost said to him for that's what I can be ye nip plan beyond the moment.
nyafu nkwa wo akuafo oso benya ahifo akuafo ene akuafo ni yankrofo asabi odo na fu o omo kroma ka tuo musika sam kwakam obi ado ni kokko no zika so aloko wo bobetro yefo we oso o mani benya bobetro yefo efise when they ye cash crops don kruma do tomatoes no man ankasa bomodi net ye ka tomatoes e wo Burkina e ho ya den ene Ibrahim twari no so ye ne die apa ho ya di ogana o ono so wa ye ne die yun wo so ono bia ni factory tu hu se o James MF bi nkwa chese abu no so ya se no de bre ye no man besi asebe o man ba bia no ntimi nwura je ni ye ni je ni akuafo asebe ye ni si bi ma won se be fa ni free kodua no man ni bato ye ni bisa ade na mo ye sa me si Akandifuo bi nti ni Yerebre wo pa fa ya man yosem o party ba power me bi obi so to so wonye ti e pedi obeye man ngasi ye here third force ye obi obetimi asori o me no high yanso be kombo no omo so kran o ma ye so say o ma ye si ape na o jadi ani adwini sipi debi NCP o NCP debi oba de wuda na maba wasi na use ya nyina wasi use ya o ye sa nyema we nyina ebise na opekua ebise na use ya on here use ya no pede opekua yo opekua wa nyamfa debi misi minister bi ayafa MP bi ayafa o here use ya wa nyamfa debi o ye mo man no Jeremiah 5 me my ye fuo dia ma sori no ma nyamfa ewa ma nyamfa debi unyamfa nso me ya me budi ma edbe wi se nyanka kurafo no omudi Sarama so na yemu adwuma ai atiase asoma so yemu adwuma na twom ka atiase ye wuntimi mfa wuntimi na so bisa bi ese 24 economy ye de ba ma transie bunkunta me hu ba bi omode fa brekua yo minimisi makase obi betwa keke e de akodi matena oya ma yosem ewa he kwanso na mo sa wa yesi 113 se de be ewa he we be kwa no we kwa wie ewa he kwanso na mo ewa he na ka fu ho a anke ye wodo kodo from an upon nsia to 2 o'clock good no bi so do from 2 o'clock to 3 we wo kwa ba ma nyago pokrasi o de bi ye illustration e che ba mu se okua wo kwa fuom ye won kofa kwa no pa it is preach we ye bi ye ni be Jesus system no e di ye kotu bible de che se e be fa e fa ne he Tie babu. Matthew 20. How did say you be kaya kekanyo? Ye friend Ghana say kekanyo. You be kasi ye ye misi Ghana mo ye friend kekanyo. Ye kan ye nyo. Ghana ye friend kekanyo. Ye be kasi ye nyo. ani ye be tro ni tin Ye be tro tin kekanyo. Man Ghana da ne kekanyo. Ya be kan so munyo tie babu me patcho Matthew 20 verse 1 etifia sem no aso dia bobetuom adwumayefo oso ni ti so ni pa bia oye fiewura ofredi ne potototo so ko badwumayefo pa ko bobetuom ma fo pa do ma ko ne bobetuom oni adwumayefo dia no dinari omo ko ne bobetuom ofredi be ye don etosom yensa okohu afoforo so ogina ho kwa anopa 6 o'clock enokofa nkofo ko ye ni 9 o'clock anofana no sakofa another group ose mo so ko bebetuom 3 hours okofa your friend saying 9 o'clock for so mo go 3 hours mo ko bebetuom no mo so kwa de tene mama mo de ko bi mo 3 hours metu amka be do etoso insia no to say 12 o'clock yes from 9 to 12 another 3 hours do etoso another group ene do etoso no mo so ko do no mo so ko do so kopim 3 o'clock boy pe wo fredi ko sa so free de dis ko sa bi na be do etoso du ba ko no to so du ba ko ko wo fu 5 o'clock e ko 6 o'clock no se ko for another group mo so mo ko bebetuom de sare me be mama wow o bia o ko approach ma system we adwuma awa sajuma no me no Ghana de awa sajuma wa ba ku fo be 12 ye preaching my man for taking side way di be cassette yes and say no system way very good oba de we mo amen ya dia ne ye hu ba bia wo ampo ebresu kwa na ye hu ba bia mo ahase free o Minister be
catch us any market you be the Kodomo. My brother. That's as a man. I'm catch you. I'm not over shake you anopa. There be well of your perfect your force. I'm forgetting. Are you company? Yes. And you be are you company and you be and I what can be called night? What can be called day? What can be? It is a company being poor. Now when you say no, or no sinica, or no a private company. But we bet not for workers by 5,000. Na minus so. Na say sa ababa bet ma so na senior. What in your company bia? Also okay, ye bet nya ma moro mate, ye bet ma mo nya mebre. Ye bet ma boa mo nya bi. Aso, mo fa workers do. Na mo chiche bre na ma. mo chiche bre ma wo. Na dia e wo ma. Nyansa ka so. Dia train wo ma ni benya. Nyansa mo du. Ayansa be for so akoya ade bi a. Ense o. Da bi. We say we tin say teteti a. Ye be you teteti o. Because I'm fatal. Tiade na ense 24-hour economy men ko for so nkoye. Say serious no. Hey serious. About the man center. Amen. Me can say onyankopon nipa. Yes. Proverbs 4:7. Proverbs chapter 4 verse 7. Enti nyansa ni adi titiri. Nyansa ya dan. Eno na adi titiri. Nyansa ni adi titiri. Enti nyansa. Enti nyansa. Ni ntimi fanye di o man betimi ayo. Yes. Mesi obi na obi bia company bi now ya so na sene. No. You maybe one man see you be support to. Yeah. O funny buy us 4,000. Aban say was for 3,000. Ono so ye ne de ne ba. O ye ne de ne wi a obefa bi aka ho. Kansanka recruitment ye momodia recruitment ye momodia no ye recruit farmers mfra. Ye u confess u ko so je mu a obenya carpenter ye den. E wo ho. Messi ye den. E wo ho. Ene yem fansa no djuma nko sutrobofo pa ndinyi so bia ko school to be kono na bo se ni document she no moto ni CV kura no onima do don krofo ebetimi aye adwuma yo bi wo no kura kekekura police so timi di wuram ni mdi e kura no easy o so timi di wuram Oba de mfane sanka ga amen me so man ya Akandifuo binti ni yebre no kure Akandifuo binti ni yebre nyama bi wasisi agigi eyiye nyuma ni bi kwame nkura nyuma bebre akawuram edin ni nyiraye yankofa edin ni meto ade we kwame nkruma ye ayera wo system no na every day bia mudi kwame nkruma birthday ni e bie ni one company ko kan oh na so okwa my ye politics masa munsu anyansa na tata na time do Nenya memia ni ya no dabi sabre enye shepu o man yes o kan 33 verses number 6 okay Isaiah 33 we leader bi verse number 6 na wutie mi sabre was obra so we MPB na wutie mi sabre we minister bi na wutie mi sabre assembly man wutie mi sabre MC wutie mi sabre o man panyi wutie mi sabre papa position me ne kura sabre obra so enema o man ni nyina awon kwagiem nyansam enimdia amrusuom eni awurade suom ate ni awurade suom no man ntrase ni momode amu obi a wo chio man no ye momode na seni pa ko ye nse bia no nka nke se wo chio man eno no ate wo chio man no na nsushi sa wodo na nkofo bi da no no omode ye rough no ye momode nka se ye mfoma ni agro sa ayi obi da akere no yes Informa ni nya wodi sa emfie na nwa sa o and wodi sa o say 2 years o say 3 years o say oh next year bo se mbe e be election year senya election year kra mbe start a campaign now for the friend muja enja don't be your how na me preach na be friend kekanyo ne be kekanyo e ko ka we ntu omutrim e be Ghana for do munim nyansa o ma gini some say bi you ka se be to omutrim o ma gi ye le te ye ba ye nyo okay, muyensa, mubeyensa ko do da ben. Na munka mu se muyensa na akatuabo ni wo ho. Because obi di ni wure show mu. Na ma ni sase fam a, onyankopon ni bufu. Na bufu ni ba, o di tua wu na ma ni pa ni sase fam. When you read the book of Isaiah chapter 3 verses number 12. Read the Bible. Isaiah 3 verse number 12. Me mai die. Wasi wo ban Ghana, me mai. Mo fra ni se na so. Say obi a so ro nya tumi bia, no o de ye de ope. Me mai no.
no me man no o ma kwankyerefo ya kwankyerefo ne ba ya inadafo me no twa Bible no ma topic is o man na Akandifuo ni bi Nti Yerebre me woni Nti America you just asoma me no kyerɛ me de me nka listen to the Bible o man na kwankyerefo ba ya inadafo o man na inadafo ana ya kwan atempo o ya ma man se o man besia ba ye wa japade te so Yerebre wo say ya kwan atempo say Ghana show mu Ghana shaping no chia verse 13 adentra awurade asori di asem oboso obebe di asem obeji habu oman na tan obebe bu oman na tan da awurade bebu oman ni panifo obebu oman ni panifo ani asafo na tan asafo no ye to ma wode nya position ni wo fa bi anya bi aka je se eba enenam kwa mu eba efisa mo na mo di bobetro mo na bobetro no man ni national cake ni mo na be di mu nsam e mo brofo sa de ofie fo no to aba ma woni de ogu so bre mo hunu den ana mo pecha me man mo pecha oman no na mo dira mo brofo mo di na mo nyiri so man no sabi when you to me aye nipa bi nti ni to me ye dey e ma wo awurade asem ni awurade sabi nka we nkyra mo yes mo pa mo mfa yen se ma so adin fitititi amanyofo ma so adin won etie won entie mu ntie obi kra ti masem ko kaka che akwa we on fa na sem ko do ma me anwe na bi suti baabi e na opese e na se o be chem se de nkasa hwe so na so ma no nipa bi o chem se de nkasa no e o chem obi to bo babo me e na o de wati kwa bagibi obadi ya wen fa ne senka amen ye tie onyankopon se akasa oh yes amen ka se me je me kokro bi so okay western north me ko ye preaching ho yeah obi aya ade papa bi e se me hwe na meka okay me ko ki area bi eye Ghana man koso money show for na sa program me preaching na me fast school ni nsuo na omo no na me ko yi beto anu sei ba bia me da man koda ho tatai easy unim di ekoso oba dia we fa senka amen ha ko me ko yi sa de we kwaku yimame imam na me chese mu hwe this year ya ta se ma ka bi so abanda da ne bre na kufu do penso mo bi agalai ye be kan obi se penso obi se agalai na mo kra ye nya mo de ni o kanu nipa no opposition we a very good man oba power we a bad man bench wadwe ye nya adwenche ne ye kire o ye kan di onyankopon ni so adi wo de but ye meka se awade ye kire me se no me preach no me di onyankopon ni pu isa me ka se nyina na ye dey e ba ya se mo kra me kakra na me refi kra se kai me kakra me refi na kai nkonkon na me so na ebie Ghana nyankopon review kire ya bri biara and on the ye preaching kasa enti muti yen kasa anya ma yo ne ye yo kwaku imame me fan kasa mo ha o hwe area no a na nkwala ne sensuo nsu fino no mo no nsu fio na me yase me MP na o area ne din na me pe na me anya ne din ba kro me kai ama first anuanom no ebo modern di name ne ye den e ma me ye den ebo modern ye den e ka kro no bokroni din wasi kwa utwa for ade me okay mi bokroni din nam school for no for sense of feel manom ni be your man edu no man Ghana yi school bi dem chira ori abaho Ghana eso was system no sen kola we omo chira BC omo chira nyina bi Ghana 70 years no 70 years yes Ghana sheda nyina utukwa na unse Ghana nsheda nye yie kura sada kweri bia kai still on that so na pamfuso ma be preaching say obi frame ya na obedi matem na be ma me woni preaching ni ewie ma ba be se kwa me ba me nka we answer and no biti area na opeso ye road no opeso ye no yesu ye ma ne nye on first kare mre emre municipal na asem de omma mechire mu bi simu mechire obi emeche obi frame na o threaten sabi tibu de mu nimu asem ya no yi wo mu de mu nimu an se masa hwe o kasa yi o sa mu na tantan no e ka che mu play onye ko betia mo one day one nwura be bre wo mo ni ho e bre di dadem but enti ja sa nwura no na sua nyansa bi se mi won sem pa bia no yi
with me frame say papa ade we e say na say o me say o mate me da wase me chia obi na wotre me ma betre no Oh yes. okay school ni iko preach we me na me preach o wasa krobi sa bacho wasa skuma o Maybe. be pio we mun check we say krobi na be wasa esikuma na me koye campaign for me see ho pension kwala ni beta kwa no awe school for kwala omnam kwanwa om for nam ko kwase om ko sensio kwala na ko no we school Dana. na insuo ye se repe na ye se ye metim na intimate inflow ye yes insuo na ye sa un sa enye grow to ye minister ye emit sabre na we first acting we so am I for me I'm not a politician I'm talking as a man of God yes we do na sisi ono nti se na ko podcast na se nya ko podcast se mu nye me be bu enye ya wa so enye na mo ya to abama mo do sade no obi mo tan if somebody monu musi agene na de assign no mamu man kai ana mu dia mamu man so mu nyeden omonom enye bi do time so je yes bi do domini ko si o managere samu ya lefe mu ya de mu tie mi so we mo se o wasa area ya the area wasa area eye kita anwona di bi mo ready ni mame omodi ni mame I'm pretty sure I'm putting in for my friends. It's alarm to the Aburo. Alarm to the Aburo. Alarm to the Aburo. It was 7 years. Maybe it's not the scanning wrong address. But the scanning wrong address. But the scanning to jump for 14 code you back your money. Jababo. What's your time? If it's a money, I'm going to say, actually, now you see, I say, why you can't say so? Why you can't say so? Why a young shit was schooling at school fun for Coco. Wasa Agave. Yes, wasa Agave. Very good. Agave. May I say, Boss Mammy? And then me Bobby Abasoha. Yes. They are preaching, we. Why am Nti preaching? Naki a person can my own phone be near you. Yes. I can't be a coma. And I could to bow the amount. I go here, mammy. I'm one way. I want to DA basic school. In Swat, community, and so on. And then Obina can a coma. Anna, what go to be either? And Obiano. Come on, for Macumo. And what got to be Jamon. So, what can be preaching marriage also? And yet, friends say, I buy a copy of you. Good deal was no. Did you preaching? Well, let me oh, my dear, do one of yeah, and well, I know many rubber is essential. The same rubber now, nobody over the young Pano. Oh, Minia branch acquires Ajmawi, the book of Matthew 28:9. Matthew 28. Verse 9. Memawamo wati. Abrante memawamo. Aya dear. Memawamo why are dear? Na dear wa ye. Abuan kola no dachi. Yes.
na saa da akyi no wabo the book of Isaiah 20:58 Okay. verses number 12 beka se ni akyi Isaiah chapter 58 mini show nkran verse number 12 adeɛ wa akɔyɛ yi umufuo bɛtetete akurofo yɛ daakye ɛso akatua no umufuo ɛbɛtetete akurofo woyɛ obi a wo kuro a atete asɛe no wodwene ne ho na umufuo ɛbɛtetete akurofo watimi akyekye tete akurofo di a tie Bible ɔbɛmu wɔ ntotoa so wodoɔ fa pem no gyina so nyinaa bɛgyina wate yɛbɛfrɛ ɔpamago na adeɛ a wayɛ yi edin a ɛbɛda wo soɔ ne yɛbɛfrɛ sɛ ɔpamago deɛ ɔtoto kwan sɛ ɛnipa ntena hɔ wo a wotumi toto kwan sɛ nnipa nyɛ dɛn ɛntena wo ne yie Yes. wode MP no ɔmfa no nkɔdi assembly man no ɔne agu ɔno ɔmo ntrɛ so ɔmo mfa mo Ni nkɔdi brebe so. ɔba adeɛ nhyira bebree Amen. yɛ preach obi di atake cancer mfo wahu deɛ yɛ obi tie sɛ wɔkyerɛ bi mi mfa sɛ nsuo wɔ mɛyɛ preach Dabi. Yɛhwɛ na yɛn nsa kan. eti foforɔ no agu ɔno ɔmo nkɔyɛɛ no mɛtwitwa aba Ai ni sɛ okay. Yise yɛn ho. me preach kwa awia o yes Yeso so bi. far me think cry o Ɛnyɛ so bi na twa brɛ wo. yeso me so far me hallelujah Amen. yɛkyiri o yɛkyiri yɛkyiri so yɛmfa ho ko na ɛkɔ Dabi. sɛ wote nkyɛ ade abotɛ no yɛ nam mu no onyankopɔn bambɔ ɛne experience Yɛbɛtɛ. ebi wɔ kura etimi mmɛn betimi kasi ebɛyɛ program wɔ Yeah. ha na nkɔfɔ asɛti wɔ ganga ɛyi atɛfoɔ so wɔ ntɛyɛ ne adɔmpo ne yɛde kɔ baabi nso yɛntimi nkasi yɛbɛkan sa hyɛ dɛm fam yɛhia bambɔ Yes. yɛde hyɛ pu ɔman no obi te faako na nkɔ asiankɔm na ɔhyɛ Ah. ne afra nie ɔman no di obuo ne die masa Maso. ɔbɔ adeɛ wɔn hu yɛ mɔbɔ mesi wɔn abɛkyɛ mu wɔre ɔbɔ adeɛ hu yɛ mɔbɔ amen ɔmfa nyansa ɛni dua ɛnfɛ ni ama yɔfo ntirim na ɔmo hunu sɛ yɔmɔbɔ mbra Amen. Amen. ɔbɔ adeɛ wɔn fa ne sɛ nka yɛ amen na Ghana mɛmu agye sei adifo hu ɔman no shaping dabi na baabi a trend wɔ bia hɔ na Ɛhɔ na mo pɛ akɔ. ɔmo pɛ baabi a trend wɔ Aye. yɛbɛto aba na di fa start ba Ɛnyɛ sɛ okay. ayɛ sɛ tɛfra hwe aseɛ wɔn naye ya Wabutu. wabutu deɛ hɔ no deɛ automatic owura wɔn ko adeɛ ebɔ mu apɛ sɛ ɔdifo papa ɛsɛ ɔdifo papa eti edu football pɛ wɔbra wɔn wini pɛfɛ sɛ nyankopɔn wɔn mɔbɔ Ɔmɔbɔ. sɔfo sɛ mekɔhyɛ nkɔm mi ti nsɛm sɛ wobɛgu wɔn anim a asɔfo a mohyehyɛ football nkɔm ana wo football yɛ bɔ nyankopɔn bɛba obi abɔbɔ edi nkuruma nyɛ Israel Ah. Ni man. ɔman Israel nankasa da ɔkora no qualifiers nkɔm anyɛ dɛ Ɔman ɔman qualified ɔman gye World Cup da Dabi. na ɛnam sɛ yɛkɔ ɛyɛ tɛfra ahwe aseɛ nti no obi ɛkɔpɛ trɛ no hɔ wonya ka no bɔm so deɛ obi abɛkɛ sɔfo no ka bam nti ɔyɛ nyame nipa nyankopɔn hwɛ din sɔ se me mma obi mmɛfa saa kwan wɔsu nkɔto ne nkwan twere kɔsɛ wɔ nkurɔfoɔ bi ɔma adwemu aha sɛ wɔgye Yesu adie na wasakra fi ne bɔne wakɔtena so no wɔmpɛ o na mmom sɛ obi abɛn waka asɛm ma no abam ɛti ɛno nti ne wɔnkɔ ɛnyɛ gyidie de kɔtena hɔ wonkwa sua wonkwa ne sua wonni nyinasoɔ bapa yɛde gye Yesu die Dabi. adi aseɛ debi abi preacher mi kasa mi si eto debi abɛkɔ asɔ debi dɔm gu hɔ paa but o kan the book of Luke ɔkasɛm wɔ 15:10 wɔsɔ ɔdibɔ ɛdi baako saka n'adwene Yeah. Luke chapter 15 tie Bible part of verse number 10 tie Bible saa na mese mo sɛ Onyankopɔn sɛ saa na ɔka kyerɛ yɛn sɛ anigye ba ɛni onyankopɔn abɔfoɔ anim Onyankopɔn abɔfoɔ anim ɔde bɔyɛ baako a ɔsakyɛ no de ɔdibɔ hɔ baako a wayɛ dɛn Wasakyɛ n'adwene. wasakyɛ n'adwene Aha. ɔdibɔ ɛni baako a wasakyɛ n'adwene yes eti anigye ba dɛn anigye ba ɔsoro nyankopɔn abɔfoɔ anim Nyankopɔn abɔfoɔ anim na yɛn bisa kɔsi sɛ ɛna asɔre dan kakraka bɛsi wo Nyankopɔn anigye baako kura mɛ soro wɔwɔ egu dɛm wɔ nyinaa baako kura ni wasakra n'adwene Hey. deɛ Nyankopɔn hunu a ɔsi anigye bɛ bɔ soro Yeah. ɔdibɔ ɛni baako a wasakra n'adwene mesi asɔre bi nte saa okay And the abufuo nkwa na Nyankopɔn bufu. ɛmaa na egu dɛm mɛmɛ egu dɛm baako kura ni ɔde anwesa kyɛ ne kɔ ɔkɔnama na ɛmɛ Okay. hunu sɛ nipa wɔ Nyankopɔn mɛ abɔfoɔ ni nye Dabi. sɛ abayewa bi se because of this nti na ɔkɔ yɛ Dabi. dɔn Nyankopɔn pɔ ɔdibɔ ɛni a wasakra n'adwene Yes. eti wa bisa asɔre a wokɔ sɛ preaching bɛɛ na wote How they call na it? asakyɛ wo nti a wokɔ yɛ Hey. eti wa dwi nsakyɛ no abɔfoɔ ni agye Hey. anasɛ wɔmpɛ wakum wagye nsakyɛ no agye nsakyɛ abɔfoɔ ni agye anasɛ abɔfoɔ pɛ wo kura kum Hwɛ. sɛ wo nka dwe nsakyɛ ma ho ɔba deɛ wɔmfa ne sɛ nka amen wɔmi adwene no amen hwɛ mede sɛ mɛka to mese Ghana yɛmiani nna hɔ yes na ɔtwa di ampo Nyankopɔn ɛmmoa yɛn Yes.
na wo Nyankopon nyeme nya no de ho jim Debi. so man Akandifuo no omo wai Akandifuo wai so mo ga membo obi who kind the book of Chronicles yanko inko to Kings Okay. Who the come we yanko Proverbs. Okay. Proverbs 21. Proverbs 21:5. Proverbs 21. Verse number 5. I now so Proverbs chapter 15 verse 22. 21 verse 5. Me fa make say me fa amayofo no. O see, in see yefo. O see obi e friend say den. In see yefo bi o no aka so sina dwimpi. Omo adwiri di adedodo ara na eba. Na di adedodo e den. Eba. Sina dwimpi. Oka woyo. Onye mfa ne keka anyo. Debi, oyensiye. Insi yefo adwiri di adedodo ara na eba. Di insi yefo di adedodo na eba. Na obi ara opre ho no. Obi a opre ho no. Ade ko hiem. Obi biara no kan gidi keka anyo fo no de eba twe ko hiem. Yan to Proverbs na bio. Verse 15 verse 22. Proverbs 15:22 ka se ma che owia no akọ Proverbs chapter 34 verse 17. Okay. Ko Wokweti agina kro a enne sesei amanyofo mienu yi amaba ya de so amagana no. Anto de bia mo de akanimu na mo de akanifo ne mayen. Yes. Wokweti agina kro a yi akanifo na mo so yi akanifo mu. Na enti omo ya boafo omo pa omani yi. Sankrofo mienu we. Tie babo. Wokweti agina kro a Omo te omani ye di agibesi ade ba ko se ye nyina gwan me ba we ne ye nyina ye beye. Wokweti a Na mosimu nyam mmom na mo nya. wotiri mpa ne yokwa Na mu kwati sa nyama ne dia matiri mpa mo di benya yokwa because ade obi ye no bi beto aso obi so onto aso dia matiri mpa ne yokwa na agiratufo pii mu na ebere sa ko meetings upon meetings no mo na nke begina anka meetings na mo kɔ no ene nke gira o we ba no antimi awia no we ato aso kedwoma wodu egunwuram kwechi compass wodu egunwuram obi ayi wa obi si mento aso na kufa do agya bi egu hɔ na kufa do so betu bi Obetu wanye. ti da ben ye besua sa de na o man panyi mama wo so bresu ni wo gya bi egu hɔ Kadi na die bi da won mo abeto na mo pese obeye na mo wo gya to akwa foforo ye pese ye shape o man. That is it. Tunu saka no hasomo hwe na monyo ebia abeti ubeti ye be hwe niemam ye hu kwa we so sika ne hu no yiye na hu no yade na be ni pa ko mo mfa ni nyina emra no mo nto aso eno ano no Ye wan wi na mo be say we mi mfa sika ne nyem betu de ani sika we na mdi wuram me ko fa sika na the problem ba be di sika na hye me ti ya poso ha but nto aso we di sika we ne de yo ye de yo ye yo na hwe sika ba ko ni sika still aye hwe mo sana toilet obi gi toilet na ko ni o ba di obi gi toilet na ko ni ya hwe mo ngo obi gi tefia ya obi gi tefia na ya de no obi so hwehwem ehwem do obi bi ngane yam what we be there obi gi ayaresabia no anji no awo obi kopene nkwa afra ayaresabia no yesi hwehwem nti enkanwuram na nipa nwu wokwati agina kro a se agina kro na nka mbetimi anya agina kro no mo nyina madwen beba dwen kro mu wokwati a mo kwati dia tirimpo ne yokwa ne tirimpo na mo di bebo ma ne yokwa se mo kwati agina kro no a tirimpo ne yokwa mo bi ba se mutimi ye bi mo obi mo ebi hu sana me nka no bo mo bu nkonta akyere mo okay na obi ebu nkonta akyere wo no so ojitum na so beto aso e fo ha no say asemu eba sa so amukọ parliament ko koye state of the nation ade mo chese eba ya batu amatuska no man hu mo bo so amatu eni ye mo wan ya no mo fan toto ne ma 20 we fe go 2 years ni mo a no ma start the blame game na sa eba eba sa kasa do na mo ye ni o to ko Proverbs we mama okay Proverbs chapter 14:23 okay verse 14 14:23 verse number
23 yeti obade yasa 1423 me pato se o se den obre nyina mu wono mai obre nyumam e di no mai na eba na anosam de na anosam ne de ohia na nko anosam ne ya doso dodo anosam no e doso e ya doso chain ne yo kasa no doso too much doso chain action no kasa no doso chain action no obade wa hu yambo amen on fanti asia amen omi adwenu amen mi ku commercial break aba e kwaba hallelujah amen ya do obade asi amen topic no nia se wati Oman Akandifuo bi Nti Yerebre obi agi position otiso to de yedi ope dida ben obi even position a to de bia ye te ne yente a obetima aka choma mpanyin se eda wase so wa shema ni monyam e bia le me kone de mi ntimi ni ni hu ni me de ba akokora anwe ni ya meguo mamuo nanim ase ama bia ka me ne me fie hwe timesrawo eda wase enya ebia na bi wo gboma ye ni mu de bebraji bia boso enya se okay enso mu ni hu ni de dabi ono anim so ntumi nyo dabi that's open say me boa part nti me kwa temeka eni ye katie enya Ghana ni ye die katie katie welcome pay welcome pay obade wo hu ye amen Oman Ghana bagba mi be ye du nchira okay it is started free fa we started free ye Ghana ye ngrenwe be be free ba and ayira o system no yes ayira so the state farm ayira no oh ayira de nso ayira nje na de so nyina ayira nye repression galam say obade ohun ye mobo amen mom yenke o the state of Ghana Oman no na nse nsuo ni yiri yi twewura be gu abontene ni nyina hwehwehwura ne eba we mu nyina ne nam nsuo ipa choba mumbu eye ensu ade dan krankrom ana abonfia o dabi o odo wo ye nsuo nsuo ya tini o ala jo nsuo ne da ho no anya nsu nu bi keke o e krom na PNT eti da bay mi kan maka fritetia be sinna abambe kwa bamba ya ka ti shipping hub on ni se wu ase Oman akranya ma bi omoyi ana omode brey asia akranya ma bi te minim se Oman system ya dum ni shipping hub asia akranya ma bi no mo be yama yen ani nsuo wa hodini o papa ese sani mo we kura no ye ntimi nya biye hifa no ye yi akogwa ni asem no na de ba kwa ya no so fa ye timamu fo no say obi atenya ko bi fie akwa gine ball agine huska akwa hwe gugotanum ye ni ba bi ye di nwuragu dabi Oman nkasa kura ye nim de pepa ye de yo be ma me kesi ki bin chawe Oman Ghana ke ene me kan tasemi sika ga ofin okay sika ofim yeah okay sika ofim yeah Srufin komedo sika ofim ene ma yakoi ukwa approach memu a e company bi niam bi a nkugotem yeah pepa ne keke so be banfa so tutu agunu obi betima fa pepa we keke e de bia company odini e otimi de ekosua crate kosua crate no pepa ne ye ni obi oto pepa mi so no na mi ni we ye kwa ye friend obi say call him for so ntoa yeah who of it obi num coke obi num fanta yeah plastic bottle no yeah because you want comfort to talk yen ton twere interdro ko no bia nom kwa dro no wanom no ma me nkoto bottle ye bottle na no ton obeton sa bottles no
Sure. But you come for the bow. Muslim with the upper form when say that's your Jimmy. Call for na bow, no as sound to her. Cotton. Into one to see to go up on turn. Your uncle for to talk. And then, Eban say, ye need dear my. That be. Because you are creating society. Old shape na. Shape that than post Cosiano. A tuna on the tunnel. On one of the this on the two quite. The two shape was this. It means a Marcos, you are creating society. That be. Intimim kofa company company na ye beti ye say ya ye de foforo bi ba say ya stop a person a minor be a company me nim sa adwem kro bi na makọ and my adwem cross mu yi system afiri ho na ya kotra no kwan so mu yi companies ni bi afiri ho am nyina adwem cause ya wadi bi otimi sa amanyofo nyina kita adwem kro e wo ho to mo nkasa ho to mo enu do mo nkasa ho dabi mu nya wadwem kro wo ho to mo nkasa ho ene sa odon nsuo ye nam kromi bako yima obiom no mo hwene me nkasa se niam mo dia bre yi ye de begu ya niam makra ye de begu niam makra mo di begu he mo niam makra Proverbs chapter 16:9 Proverbs 16:12 okay 16 now can 12 na mama verse number 9 hwe babu num e kin kan say koso onipa kuma ena dwiri ni kwan ne rari no sisi na namo na sisi ni panamo yes si anya dwiri bi antoto na mo yakopon hira so da Be. plan bi ni sensuo we suti dia de ba mamu ani plan bi no me gasa se mu ache ama wodo na preach ya Ghana today me preach me say mum ye momodio na koyi preacher nam diaba mi koyi ba nam diaba mi koyi ba me say o man bia ye bi baku yanko country business ya di wa yanko Hamburg sukrona bi ti do man pay crowd mu nya mum mayem conform bi di yeah for investors among no bi mra one dey make my no people will do it on fire man in fear 20 years no on take up no man imagine they will do it only no omobody am people to be into so na edu on man crofon kwaji o mani pamobi keke mumi yem say ye probi obetimi age na onye ni say mayen people are ready to do it oh nyi ni say mayen na dey hwe scared be mayen oh so na adu krom no du krom na du krom say ni ya prepare no kama we am pine tuntum we am pine tuntum dabi enhia activity wo so de enya de be pine tuntum dabi oh ni edi we magusu a o man bi na aye bisa no oh man bi na aye bisa no ma mi nya na o man foforo so nkyere man bi so ye eni je ye do mo je so oh o bola ni oh o man bi je eti obi aba wo obi na wo de wo do speed wo boat bi na da kwatra so for 40 so ji o mani pio eni je o ba bi o ye we nya se nsuo na faka no eni se nsuo na faka no nsuo faka no misra o faka no eni je no mo ji o mani wo ho eni o yan kwaye di be du krom akwaku ye ni o do ma bi ni o keke e be du krom no be o ma ye we atoso bridge no yes the ship kese be fa ho a ship kese be twema fa so a peja yan hwe baby di ni o Ghana be nya ese ye be tinya ye wo go ye wo japade info ne be ye info ne be ya mai be si o bo no tumti mo bi se mfa we mo bi wo de bottle wo nya di pato na bo bi se we to no mo ya de we to ne o wi ka se o man di car o man na hu bi pa le ka de bebre ya bo egu nwura mu amfa so obi eni so no oh efe yanko Ghana malamu raho ye ni o yakra nyama goose abedu Eje. ye tribodi o ye timi kra nyama ba mo bia si abonti kwa yin share ni atu din clean up exercise yanko a obi hwehwem na yiwo de ye tribodi aba ye tribodi go wait the a facas
Where the ensure na fano. Ensure na fano. Where the say who the kwakunya steady way in kwa. Where the ensure na fano. Intercity STC. I ensure the never call or chess or man and casano. Any swadi who were from. Whoa. Oh, any swadi who were from. The transport company. You the be person you should fan nako. Hey. Oh yeah. Je Hey, I didn't go. Or the neighbor comments when you have tell them when one fan on Connie and when every Kai. Yeah, me just say, well, if you so fan copy Buka. And I man boka na bokano. And so be higher your yeah, fast state transport company. No. Hey. Whoa. And I didn't say, you know. I'm on different direction. Oh, didn't call Nico Gram. As I check that account. Wow. As I check that account. You see, no. Now, bit ya with a bar. What man be the no man? Where is your father? What would you when yet Tiani, ya done a friend say, look to a punch level. And yes, okay. The Shankom, okay, the book of John, chapter 1, verse 11. No, be one with him way. 201. That's my 11. Hey! Kobo wake up. Aye. And they give for you now. Akogu Bob, Akoso. Nino free or minus so. And Nino free Yankopon. Yes. A cup football. HSC one ball, Bob Akon. HSC ball. Open your ball. Yababo. What's your careful? Send a ball. When you Ghana for some other. When you say, come up pet and enjoy your four. Come up pet and all. Matu Conti, Matu Twitter. Kakabia will pay Dinty. Look up pet and all. A Twitter. See Ghana for Bavia. Tips Namugu and get ready to be crammed like a Sian. Yeah, football. Yeah. Now free club Bisu or BGC casual sauce will be do. Never found on Fowl. Joe and Abium. Joe 1 verse 13. 113. What's your software? Who are called chapter 39. A software. Mumma was what will go to football here. Namumba Bena. And number for Mumma Bena. I follow Buchia soon for and then come winning Sanjo. I follow Buchiano. Wait the trend and blame number Benet D or share. Yeah. Monchajo. Mumfamusumuti. Monamada to them. Mumfamusumuti. A Pasca. A Yagu. Was yet 13. Was yet 13. Verse 9. Verse 9. The assay war. And then I am my guess. Make a Kawia. A bem one in Yankopon and Kofa give me the Yankopon. The assay war. Sam. And he said, what me your boy for Yankopon or ye, what for one man, humanity and quiet. What did you see? The Pacific Yankopon, yes, one Cassie and Kokaya. Yes, ma'am. Yanni Yankopon, yes, I didn't. What's it? The assay was right. Ghana way. And he said, what am your boy for Yankopon or ye, what for one? What did you see? No Yankopon, one Cassa, Yankoka, Yanni, yes, you could translation. A him for now, I walk from the fed you upon or catch out say, Ghana Bay say, Ghana Bay, Ghana Bay say, I hear that if I sign up on ah, what's not trust me? Yasha. Sign up upon each year, one or 1 year says, 1 year by. I'm a papi. Moko Petendo. For Moody, when you bring a good players, so eh? A team will have Obian said team in the twice. And yet. Obian said GFA and I said that oh problem. Leakage baby. Leakage is baby. Oh, to that baby. Winning Pepe was a still. Young got try lock. I go to touch her. Obadi went Vanessa. Amen. Amen. Not here, some kind the book of the Hosea and Abium. Hosea chapter 13. Verse 9. 39. The answer was Israel. And it's one me. We are no a friend saying, Micah chapter 3, verse 6, number 5. Okay. Watch it. The answer was Israel. Hosea chapter 9, verse 7. Okay. Ghana for Munti. The answer was Israel. The answer was Ghana. Said, and it's one me. Your boy for the year. For Papa Nankasa. Give for the business to cry, Papa Somankasa. So we didn't go home. Me twatty that. You be on the day. The answer was Israel. The answer Ghana yo. And it's a me your boy for you.
can yaka. And if I say, oh, he no say, and when come trashing Yankopon. And if I know him, Yankopon or catching or so, I or catch or say, Dana Basin. And if I know. Mika 35. Be cross or for Bob for Bobby. I wouldn't say, we ever. What for Benny? Wouldn't say, 11. Back can I 12. Yes, I do. What for my Bobo? It can buy up. Any. Oh, boy. Yankopon is only Marasso. Robbie. Mika 35. Our blood is show me red card 10 against 11. Yeah, but physical ball, spiritual player, baby. Yeah, but physical ball, spiritual player, baby. Papa sa anke ba. Papa sa spiritual prayer no ko mo ball. E ba man ko be di ball for no hu. Enya sa wo. Enyo di ball for no. Say na ball for some dia Ghana for the adwuma o. Uri tie ba ko nko. Mika 35 no. What say na radi katie di fo a. Nyankopon say no katie di fo a. O katie di fo a. O katie di fo a. Wo dada mi man. O mo dada o nyankopon. Na odi won sika. De mo se. Eka. Mo de keka. Na waka se. Na mo de keka. Asumje. Na me de. Na onyankopon. Bibiara ensha won nu mu. Mo keka de ba yo bibi. Na de on fa bibi ensha won nu mu. Na de on fa bibi me hye ba nu no. Wo kire ni so sa. Na minister so ne nam. O ba de hu ye mobo. Be ya we hu ye mobo. Amen. Ade amu ye mu e be kuma ni mu ase. E be kuma ni mu ase. Hosea 9:7. Asotwenya no. Was asotwenya no. Enya ba. Ke ku ya no me Hosea 10:13. Okay. Asotwenya no ye we. Enya ba. Enya du. Na aretona no. Was da be na me manga na mani betem. Enya duo. Esu abu be huru se. Da be was be daku mbatuma ni mbahwe. Madifo na mode mo wura hye. Why ajimifo. Ebi ajimi. Na honhom ni paro. Won no mo si Nyankopon ayi bibi a kire. Why abodamfo. So madani abodamfo. Eye omamumu yododo ni otan yesu pin nti. Sabi previa trend bi amfaso bi eni. Eni so. Obajije ko ba na ma ojini o. Yeah. Na nye di se nye di bi Nyankopon so pa o. Daddy o. Football shani wani mo nyama da. O boy sa we go no one. Because I dey obi di edro yo. Odi nu beji wa eden. Odi nu beji wa eden. Odi nu jima edro nso make so no ye. Ono ye. Obi so wa chichi obi so wa say. Obi di achira. Ye be gina Madonna bre. Azanko a. Papa mento so. Wa gina Madonna bre to aso. Verse 8 no. Na Bible say. Was Ephraim. Was Ghana foi. O hwehwe Nyankopon ho biribi. Was o man mu hwehwe bi Nyankopon biribi. No difo ne de. No difo de. Anomayifo fidie wona kwan mu. Oh, what is o ya anomayifo. Obeso oboma o suwa fidie na. Kai. Ekebomu. Karina. Kebomu. Akwabi okwaji skedro. Tata na Karina. Tota Karina na abaso. Okwa na amfa. Na dam ni ebofa ntrim. Ono nam krom no atim kai. Ebomu anka Karina. Kwa na adwe woni tim odi kwaje do se onyes o Karina ba ya. Ba to Karina. First ka okoto Tota den. Karina. Eti a different team na ya kari team ni Karina. To nam krom nya no atim kai. Ke bomu anka Karina. Manka say ya no Karina. Tiko ke bomu. Hosea 10:13 na. No so be kan Wa funtuma bone fo sam. mo ji adwem pone. Musuo na matwa. Na mo diatraba. Mo mo to mo kwan so. Eni mo no bari ma do no so. So be kan na ka be fa. Ana am fan. From the edge of come. From 055 9552686 number no ani. Musa mo TikTok ni social handles no so met me mo voice note no afa 0245 237945 no se sia na ye di ho djuma e de mo fra post no nchichi nkomo enkwaji sem na wani ni wasugu so a wutie na wo hwe yi aha fra post se sia no ni di nkomo Oman no Akandifuo bi nti na ye bre na ye bre Nti Yerebre ano odini obi agitumi. Hello pacho odi me bia kasa free. Hello papa shalom. Yahweh shalom. Pacho me din di jo mi kasa free bubuashi. Pacho usi kasa free bubuashi. Pacho MC amon peja no ma me kakra wai. Me kasa free bubuashi bi chia buashi fo nyina. Papa mo di so. Papa obare woni sha oni ejuma pa wo. Onjira onso mame. Papa was a preaching, we was a cassa, who preaching that. I don't say we are referring a call with Nkwalaboni be near Benny Bonnie. Nkwalaboni be near baby.
o preaching dia we won. Point one. There was a pass o koso a church na o church in phone so. Papa me person me nka to we. Pacho living here we bubuashi ya wa hanu. Okay. No mo school nti obi bia obem bubuashi. Obi bia obem bubuashi area obi ada kuma ne pate mo nyina. Kanishi bani na obubuashi no mo school. Ati. Oba di nshira bebre so afre amada shima bubuashi fo. Pacho papa when say we ka so mondo state for no person mondo no mo person medo ba Adam. Oba dey we mani do o ka chen so ndo. Me teach about kuyaye no operation feed yourself is never too late no. Ba mo person medo. Ya no so ye bedi hia. Ya no so ye bedi hia. Ye bia be kra. Oba dey share hello pacho odi me bia kasa free. Shalom, apostle. Yawa shalom pacho odi me bia kasa free. Pacho ye frame Emmanuel Amenuvo. Do na frame commando. Oba no mitio. Me kasa free apam. Pacho ichi apam fo nyina. Pacho you with that say. First no food distribution ni GNTC. 1983. E come ni ba e kra. Yeah. Yes, I like top one. Yeah, 1983. Come by, yeah. We make a review. Oh, me say nyama jiego. Hallelujah. Hello, Pacho, di me be agasa free. Hello. Yes, sir. Shalom. Yahweh, shalom. Oh, Papa, me na je se matonka. Basi Pacho di. Obade Pacho from Benjamin, because of his printers. Okay. It's you. Papa, Obade Shrow. I mean, Jawama Ghana. Obade Chobe, Edward say. Say, what in the Ghana man. Na Papa, Miss Margin check it to and say, Papa Sanko be yiba quefi, a sorrow ho, Nanka yat no, Nanka to me, be yet to me. Papa can to me, any part of one yo. Papa, Minimisa, but Sanka, be about quefi, Okunua, Nanka would me also Regina. Nasenka obey to war a ban moi. Capapene baji. What are my mamma say mention of? To me, ye did do one air. Once I make us on man, Akandifuo Nti Yerebre. Yanti famo man penyin kwa. Debi. You say me pitch me castle man penyin any new baby. Enti or the obi atwa ni so. That the pakone sell. Obon ani no. Abon ani obi di obi sadie na nekufo ado. Na ni yankunu baby. Bi say ni gunani mu ase. Okay. Okay. Eti oba akofo wi reduru egu. Ayo man na ese timi nya yen. Botaye. Ye nyina so. Ye ni development plan bia. I will be do hard the SO ye. Plan bia ni bia. O can the book of ya. Mami go o we say we nyina so de. Okay. By we the and we na mento aso. In fact quotation bra. Quotation liba. You look 1428. Okay. Look 1428. Wow. Atifian sabono. Osi inkuntabu. Ye ni development plan bia. I will be back. Or but to say. Obi about the manifesto never. Ye ni bibia ye wonbra wo mani mu but ye ni plan ye dawa. Ye be hu say we back han ye timi pound crop. That's a manifesto a party media. A party media. Oman ni don't need it. Oman ni need it. Tina chi oman sa na chi no. We back the way out to asment to aso. So no me de. Ana sadia we na make say me mesi anu de say ya say ya dwen ni an say kasa dia o man bia panyi bia ba onye because e ya manyofo no ani ti no matini yi party supporters no matini crofo kwatra radio and TV so e kasa no makasa sankofo ne gu o man ga nanimu ase me kan ma ka biom ye ti ameka say obu won wo ba na wo to ane de so no na wo to aso no ase mo ba ni na ma ye nya de na mo to aso ase o man ye ni dia papa o kasa ase mo wuni nyansa yeah onwi ga na ho Debbie your man bofo. Your man bofo. Papa. Ye ni saka se mfie. Anything obi ba say okay. Ye we na say nyam fede a. Ene ye jato. Ye kwaye ye so ye de. Because so man do pempen so bi a. So obi ya de bi no bi to aso a. Ye so onye ahwe.
Monim obi akwa de onipa ne ye no kilometers dodo no ye akwa de obi beto aso na ebro ne de ne so yeah. Ta kasa fina free enum a. Atwom na sanya. Tuma se obi kura be ende ne de no. Obi ano nipa no wo ti ase. Yeah. Ba so be frau. On frau. Se obra ye mi ano. Hello Pacho, di be akasa free. Ghana. Pacho mo kasa fa Asante Achum agugo e fami achu. O kasa free. Asante Achum agugo. Okay, mi cha Akandifuo nyina. That's papa. Papa na mi shira woni mri pa. Ami. Na de wakanyina ya no kwasem. But first when you be some was nti ensem wakanyina wo Bible yi mu. Ya wo asofo e wo man mu a wo da ensori akasa akasa no. Omunim. Ghana. Man dey be topic me ba. Your man e konyina ya wo asofo a omu edidi asori mpanimfo nim enne ukodru Jubilee House ayefe ya wo asofo mpanimfo a eti Jubilee House jumade ma omai etionka and the Bible omo kan na ya na me defe Bible aka se obebu tan na firi asolifie we go do ama o se amemmo no kro obebu omo abudi en kan no so ate papa resign kro na me shira pa na me Sunday bia me hu se ana kwasem ni we nyame nipa yan fast na mo do bo in fact so many ya tenafia na bunkom pa hoyati a wo so many ya kachi ya dachin mano ebe huna mane maybe ama hwe na nyumre no me ho adwodwo so my bi die o somebody bo ya tu kwan ko abroche nyina ko hwe nyama e ko so ya o enso ne hwe agudie ane nyama ya de abre o man mu ebi ni se ya de airport ship abre ti na nyama mo da abre nyina ensuo no kire eze ensuo nyan sanfri ya nyama mu ya sesa nyama ya sesa ya dwene agwa na wayi aba na wayi adwene no man no anya o mo nko na mo de a o wie no peja ne ba ko bro akoto abrochire na ne ba ko di ye wa abrochire na wo so tia na bola entre na wo tim na wo sofa awaden kam ho no hira mo yara wasi oba de hira bebre and na make come the book of Luke chapter 14:28 Luke chapter 14 verse 28 me I no make come about divine plan inkuntabuo wasi inkuntabuo I know you see the word inkuntabuo tie quotation mumuhan wasi mumuhan ana opese oto abantenten ana wasi o ti abrosan on tra hu munkunta sase mbunkunta so do betim dia bi so say edan ya mi besi dia mi be free ase foundation ni e bia wa free ase no wa gunu do de be free ase wantuma nwia o se me dia me ko ya so ko ba fam ko bra mi ni ade no aka de wonu o free ase ni nyina go no ho wanwia do bia hunu sa we dia o be free ase asa group o de pay free ase toy ya so free ase to aba nice wantuma nwia wantimi anwie plan bia na ho yesi dan panifo bu besi yesi dan wo dem no be ko ba bi no the hospital dan no here dia che ngusie yes okay akanwuram ngusie DJ hospital na say hospital na say ngusie hospital Kantiafa I want so afa bi yes okay hello Pacho di me be akasa free hello Pacho your friend Irene Kasasi Abuachi Ichiabuachi fo Pacho ya so pa Daddy, Uncle Ponchao, Ponchao. If you said ya wuye die, I don't forget it. No, I'm here, so my papa won't call you, my. I stress and answer for Nti Yerebre no more near my because they see papa your foot ultra within a womb, put a taxi more within a womb, chese. Sesi adia Ghana ye hu ba na me sese aman penifo nso be hu no mo be ye ne mapa ama Ghana if you sese do mu tu galante ende enye ende ni de di kan ya wo shape o man Ghana e bi o mo nchire o mo tu gala ikura wa chire ye ma ye hu o TV so nso aso den e no mo ye na papa wo ka be ye o ka be ye
me gidi say Oman penny bi beba obeye na me sure so say mahama Akandifuo etie ye man penny no obeye nso ma hye no monyam say de obi etie wu a wetu nsuo amakro obi no obi nso beye papa ogbo ade nhira wo pa na nyansa ogbo ade de adom wo de na ogbo tata wo no man penny ma de say de ba ko a me say ye ma me papa ma me ne say omo hu papa omo nka na papa yi de okan obi ntua ne ka enso ọka Ghana na ọmụ hyehyɛ bɔne fa papa yi hu yi ɔbɔ adeɛ onye ɔmụ ndi ɔma apɛni hyɛ mbrɛ bi to wɔn papa yi sɛ sɛ tai kora pae wɔ kwan so na ɔbɛka wɔ ɛyɛ yɛnim nkurɔfoɔ bi a papa ɔma apɛni hɔ deɛ ɔmụ responsible ma yɛn so ɔmụ hu papa wei nneɛma pa a ɔyɛ a yɛn mu a yɛtie papa wei yɛn hu pa nti ɔma apɛni mi yɛ sure sɛ wutie bɔ apɔstol ho ba ma yɛn efisɛ sɛ yɛn hyia na nka Ghana yɛayɛ mmɔbɔ paa papa ɔbɔ adeɛ nhyira mɛkɔ na obi aba. Hello, Pacho, Dini, baby, I got free. Did you suba kwaje samsu? Hello, Pacho. Hello. Yanko line 2. Good evening. Yes, sir. What you saying? Obadi na dum. Na mi shira mo pa me ka sa fi atima akoso. Eji echi across fo nyina. Na mi shira pa. Abani, what me quick, me fam. Say no first na across not railway or. Ah, na railway. Egu o ji na de ni nyina to adi. Okay, very good. Na mi shira pa na asem de wo ye no mpanifo dom ye ne pato bo kese pa bo pa yentimi nka bi. Bohoma ye pa ko de across ya kwa ye ko ya kwa ye fantan time insurance yentimi nko ba bia bohoma ye na mi shira Obadi Yerebre. Da wasi. Yeah. Ofrefi across o. Na first train twem ho. Papa. E ba sa market ba. Na cross o. Mrante egu across o etikube. Efri across o e di ba Pantamanto. Bi di ba Dome. Bi di ba Kotoku. Enamu sa di ba. Edu enumre kra no. Edu enumre ade ba ko emi. Na edu enumre mo se train kwa efri Pantamanto kwa. One thing sawam. One is Dome. No matter talo ya. Baku hwe mame. No matter talo no mu talo bebre. Omu je se gofo na be ye dwuma wo krom. Eno mu ko back. Yeah. Okufie. Training di ne ko. And the sound gofo ni nya sa training fumenti. Omu nya be ka krom. Ati se fi krom be do so afi sound gofo bi so a. Cause se obi no what told you what the baby ase or the baby ebini yeah okay ena we abom free village oba be edwuma be sa ko back eti sabre edwuma so be bi wa ena say de de ne ba ne ntimi fa ne mebi obeka ha nti obeka ti bo nya be na kura no obeda bridge bi ase bridge ase so ye da ho ne soja ho ne ye nwura aba nso to ade wa kogu gota bi we ayira o system ni obi twitwa scraps obi twitwa scraps ato ediko because abanda dani person iko hu obi abeba tu wesu ai mana basi kwa bra na mi sa se mo nchi nipa ko no ya nchi nipa ko no a kwa mi hu se nade no na mi be ye preaching ai anya chibo mi si nade wan no wan nade ama no no biafra wo masatwa wo ye you have you know be social media say train na de ni twetwe de gu train aso de ko and am say why dia when they could try now why they try now why is na dia ma no I say we nyame kum mabo there be we am kum we dia mo we panyin bi no se yan ko sa na mom ye ko polish dia dia ba simple mo ko polish bi worry na chi the corporation ye dia baba we yem trati we nyame kum me yo se hwo ye na wo hwo hey my brother me sa hwo ye nyako poka che me asame ba wo yo na beka wo yo na beka che yo me mi o si ni chwe yo preach no eti wo ma mi suro wo yo be suro wo mi suro da mi suro da adiazie na obi aka na anu ye chese no wo ye nyankopɔ nipa de tena wo nyama abodam me master Jesus Christ dane me nyina ho ye nyina ho kwa hello pacho di be aka free
Macho evangelist Paul, make a free Kumasi at Mako Frudia. Evangelist with you, Adama. Nyangupo Winshow. In the past, customer for mine home. More year free, ni Jeremiah, ni Elijah, 1 year free. Yeah. The Coson Yensa, and ye make catch a gun and penny say, Colossians 3:23 say, you may be our yen. Go home, so you may ride in Nipa. Yeah. Nti uno yama urade yeah na penpozo mu say obi biara obi tua ne kase ne nadwuma tie wa wo ye health wa wo da ba di no wan hwe na health wa we road minister kuma come between you go that you pay for it yeah me na bi no a minister wo ye kokwa no da ya no so no o se won kuma me emedi emma di politics chibisu ade ntia wo see ohu se sa atimu kese denenim wo position bi di ya wanye na djuma yi no nti Ghana mpelefoni hwe ni say na what trasa wo nyakopon di wasi hene no ye la ni munye ye oba de nchira bebre esa accountability o kuntabu ho eni ade we bi na me start say me kan was we ye preacher no me ba na ya ba eni na me be ye preaching na me kan was say ma just go for twa owo ko polish no mo ya ba na say o ma fa de kura no ma ye free wo no obi nyansa yade we di ato ho no obi abelo dukọ ene dodo wan se gentia no so onu so nyane gwe na me kwa ka gwe ya no bia ye masa titwa we ni titwa ye ya de obi aye a wo mam ko US Canada Holland ama wo do bebre da so kro de mo develop adi fufro bia be kan ye kwan de ni amfa bia me kan ya sanse ne ye firi ho Mabo bole secretary. Kokanu mo yitamani we ji no mani o fe ha de mo di ache wo ba wano. Oba mo yenya to kwata mfi kwan so. Walo kwan so. Na yenya train say yemfa train system ne mra. Na starting find goods akase yenko. Na mo makasa akase nya kwa. Na say ya kwan be say ya. Na say kwan be say ya. Ale na mo ye bonisa. Bisi Akandifuo no mo ana mo ye bre. Yes. The team enforce ensu nyansa me ba team enforce munyansa sua wan me ba ho. Tanyu kwase man nkofo fulu yensa. Dabi. Hello Pacho din be biakasa free. Aja ya wa nyami hira. Amen. No. Uduma pa edi manya. Na ona wontie no wonje wa ahum ya di ebetie o. Ya bomfare nyame mbo ho ban. Amen. Onkwande ina. Na dibia tie o mifi elibo kwando my 5 nyame hira wa de hira so na bo ahen amen amadai na atentene ha ni etun ya bobra pa ela she uradan o hira o na wo ma mi na amen ezo da wase ya tamre ya so hello Pacho di me bia kasa free yebe kwa manoni yebe ko okay hello, but yes, sir. Well, good evening. May you so, Madam, I would be better free. The Casa Free, Kumasi. It's yes, Auntie mine. I'm by your turn. Me too, Gadama Casa. Apostle Casa. On one at you, Casa. Papa, already said in Yamaka, California. Pitchy pa, who pitchy the annoying, yeah. Who do you? And you're very pitchy. I mean, what do you very pitchy? Make Canada. I mean, the way I was in the car, look at the Muslim Bible, and you need man why through. I talk to TV. The man was shuffling. Time you upon the mile. Yeah. We are your friends, you brother, you brother, where your friends don't car, and I would see ya, who be young father. I mean, the first smiler, because the first meeting, Master. I mean, now, put it every day be go feel am go. That's it. Preaching, no. A preaching pa, a preaching. When you feel preaching, we you feel preaching. And your friends you brother.
fa yibra we utia ebebo wo nipa wudua amen utia we ebebo wo nipa dua no wo mu no wo nsem no ye pese wo priti tire nipa amen na ko ponka ho pa wo ma wo yini nche amen ewu de o ba na ko ma wo ni wo kwa na me amen akoko ma wo ni kwa na me na ko ponka ho pa abre pa se ni nyamo ba na pese ni nyamo ansa na mo be ko amapo edo asi timta se se so ma yo ko imu ka tire na ko ponka ho won hye wo de on sha so ya nyame adwuma de wo fa sa na beba na ko ponka ho ba ba ade sha bebre yangwa manane okay yamba last one yangwa ana yangwa manane straight shalom yawe shalom obade wa kwa dimre ni chao yozo every Deutschland Germany Lord Isaac na make say and da mempe ma miti won sama wo ka kiro ma no papa woni o menya kasam fi hye bebre amayofo no wo so mu se ye ne na wo ba kasa wo and some wo kan se ya aboso 8 years ago wo kan yo na ba ni ro sa ini kufu akasa Sata na ben yo ti suno mahama wana akasa na nko kufu ado adu akasa it is enne won so mo ti suno nyama enkoyi a won kan wanu tumo because wono ya wa mbo se we ka sofu na wo mo sesrade no ho debi pa ma yo fo che wona wo mo hihye won kom na wo mo di ska won kan ho bi enti ni ogba didi ahye wo no na wo bekoso aka enti wo mo hwem na wo mo fa wafutu no ya wo mo fa apostle wafutu no na wo fa mbo obra wo mo free amaye ama ya fanse wo mo fi power wo mo bo wo mo di yeah because yenu amum bi wo media me ka say this government on power no me wo nkrofo bi wo me wo anuanu bi wo enye kra ato o yemi nuame ni fi kro ba ko okay enti mo fa hunu bia so mo di be hunu because won kan wanu ntum o po mani ye yeah Mr. President yes raw sa apostle na futu semi Mr. President my apostle na futu semi enye wa kono wate na fa bobra mo ma Ghana because wo dia wa baba ko no man say oh na nka wuti san ka wo be better nti ensan mo one the chance wo feel seeking when you me say wo wudi o ahwa akora mpo mbo o man Ghana so woni ma nti munti afutu sem na munye ehunhuna no na I was apostle mistake Ghana so ye yense wo ye bibia said ya wo kan obi ba obi mbato so I was president past president or also see hospital. I was a recent president. I say there is no need to start. I was also 200 and something. Your friend say, hey, now 24 hours economy is here. Ebia. And some kind of woman you are here. In some kind of year, video. So I'm going to make a remote. 24 hours now. Because I bet you buy on traso. Papa more man Ghana. No, Ghana won't practice too much. Some two parties, how man Ghana too much. I saw me the Ghana agree with some style. I thought you will come on. Mitchobia. About the insurance baby. I answer more. Yet, plan with your friends who are Canadian. We know plan. But the ancient ideas. Opa me may young teaching to this yaman. Oman ye penny ye, and my quotation. Ye tea and him. Massa, Missy Oman is a man who ye wouldn't answer and yes state farm now. Let ye trust the missing Minister Benya Mponchacha of mine. Oh, yeah. Oh, Coco Channel mine. Oh, Benya Abefuachi of mine. Oh, Benya Brufuachi of mine. Oh, mine, dear way. Oh, mine, dear no, Okobabu, and only a challenge. A year one digger. So big will raising a brewer. Yeah. No money in the Natiano. Yeah. A man to Toby. Okaba was in the Solomon Sea warehouse. And I give you to be in class Egypt or my crown. No one some trouble. Pharaoh, yen and ye blood penny fellow Joseph. Any fellow for time, Sabe a common ever bent to tell Niane. I'm a letter non really feed a yassi. Na aduane no asabla bagini bre no omo ye de no mutimi sto aduane no na nim diaba ye ni we aso ban ni wo bi betimi dia so aduane
Now say when much say we say oil refinery needs any gold we be ye bi ni sa ni bi and ye ni tomatoes factory ye ni bi e you be dia eno kwa so eno na make say nka no link ye biem ye 24 na kobata kwana na do ye one district one factory eya ngini nsam no ogigi nkro factories no dey here one district factory I don't know one thing ye sibie no enti musu mu na se we su abachi mu nsam na mu nya mu fa 24 no kobata obi company no say increase workers na shift in mrem keke na shift in mrem simple what dey assemini ma chesi ye Oman panyi bi me say next week ye beto aba you got me ye wo teacher to so obi o want to make us ba chichi kuro me ye nto aba ma no oh yeah any ibi di teaching ni beto no ya dia Nyankopɔn de Oman no ama yesi yeji enye di for some say everybody say and Nyankopɔn ko be biem dabi nya sa di phone no kwase di tantan no ani eka ni Oman panyi bia nyamso mfa so open yes me na me ka kiro ni so Oman panyi bia wa Ghana ko nyaso bia wa nyamso mfa so open no krem obadia we mfa so amen mfa no mo semu yi amen me na me nyom so mfa so e yes enye sikasa na me kan no be kasa me demand something from ni preacher me wie pen me dia tudwa me sikitu bia nswa box na me ba me sin ko bia to block na sha me sa I me din dan so on manage me me nkwa America nko bring obroni anyi sika me in Ghana and no can cross wote no o kan the book of Amos chapter 10:5 Amos chapter 5 5 verse 10 what time do you think crop na 4 time will be a or think crop room you know Amos chapter 4 verse 12 okay what time do you think crop then aprum no chiro obi a o kan sama ye pe Ghana for chi oni po he den o kan sama ye pe sama ye Ghana for chi oni po kan sama ye Amos chapter 4 verse 12 ti muntie me na sanete dia it say na maya wo na bo so onu so ye kan muntie a say na maya wo o tete mu mpanyin say maya wo say ti ene so obe pra muntie siesie ho munya ready na ko hia Nyankopɔn obe ko hia no one day kwaku masa yanko amana ne apostle na misrael ena nwumre ejoso na misrael pa ne sempa o dia bre apostle aka yensem papa ya from Oscar because free Dubai kia Dubai fo nyina apostle kura into galamsey wo so apostle mu kura egu so kuro fe dan aban atenten akwa enu yi Dubai ni bi a kire kuro desert pa so na apostle mu wo bibia ida be no baba chichi bia e kama Ghana e wo bibia no first year Dubai che wa umpe yeah me wura kwa ho apostle baby me free e kwa adwuma emphasize abet say nsawom to circle apostle me kwa adwuma me ndisima me do sabu me fasa me fa ma do seconds ma do adwuma me pon ya for seconds ma be apostle Ghana we di traffic so sabu you plan na wuni am be traffic ti tuoma na ma fa ma sama road nyomo bre o kan sempa me re aho anko adwuma amani wo po fa amani me hu ne me nkampo bio kwa ba kwa yesi ada bia na fa sempa se ya bre na me shira papa bi ba road ya ya wo kwa amani wo ba ma ni penfo ni bi Akandifuo ni aw ene ma ya brampa apostle na me shira pa me si Akandifuo ni bi na ma ya bre yes Akandifuo ni bi na ma ya bre pa Oman nim se oman bi oman kasa tintira mo tim bom mo achi se bia ya abrantie ko a wa hwe oyi tira mo tim bom mo achi hello pacho di me bia kasa free ni be point e femi nkami ya chi ya wa shalom apostle obadi shalom onyo kese pastor Mensa pastor Chain any program ni dey so far apostle we are number 1 the whole Ghana ona we nyame nipa ankasa ya kanya nipa enum enya ya no emu bi adi eni didi no mo ye no da bi da nyame nipa odwira oman no ho edwira oman fo ho oba fo boni omo fa mu nya ade ade apostle obadi cha apostle kakra meka ne say oman Ghana na wo ho no yakopon hira ye oman no obadi hira ni ama yehu die nye se wuto kwan ba UK na wo hwe oman no
na we free bibi memo ne ba ha na free Ghana ne ba na ho se Ghana Yakopon hyira ye bibi ne ho man ye ni na kanim difo ye benya omde ne ma betutu ye keke oman no bola kura ha ne sika oman sika wo fi kese ye jana kura ne ya ade mu kese etini kura yo man ni tina gold utu e oni kura ha no mo ni fi o but mo mama ne get to kura no man ye wo bibia but akanya safo ye se tetefo ne bejimi bre ye mom ne ejimi apostle ye mom ne ejimi ono atetire otune de akuku ato ho ama ne mama benye bi eja asase ato ho edige nchirimani ya betu kadam se aseni na aseni minyansa ye ne ejimi yesinim ne ebu ne etimi sidan 6 months 8 months ne ebu tete dan ebu abeku 1872 enche danya be din dia papa dia ko da so be tum sabri ene yeseni nim nyansa nim de ne yesa ye niema apostle Awadi Israel. When you Cassipa, won't pay out. The nipper be a so no body is so. One come when you have to go, Mamma Poman, you will put Mutum. Mutum, the human no more food. I'd rather no money, Namma. And you moment, you don't mind home. Apostle Wadi Israel, when you are quite, you're quite, binam, you're quite, Mammy, a man on the quine. Mammy, a mine would only be quine. Bessin then, dear Magana, that's what dim punimpu. O kumase kwanso ya dasu di mpuni mpo Takrady road besinye look da ben adey na ti aye na odi amanyo sam na me wo party wo ntimi nye we bi mane man ba no ko si KVI mienu bi wo man tam bi so bi masa jayo hwe Posisi jom kwa yentimi nye jom sabi ya kamampu. Hospital ukwa amane. Nyensu eyiri yense yeyi. Unim dia ye. Unse oman no nkranse dodo ni nyina kodi nsuom. Won se dan di nsuom a. Dan no munka hu se dan no oman ho. Okay. Toilet wo mo. Okay. The toilet no nyina nsuom no ebepu a den. E na epu aba mantem no. Ni mum ye hu ni se no we are waiting for yade. I see a pump passing a woman with a mobile. Yes. Because I'm your man for system. Because in Shoni and so great pipe be one pire. And Shona can say a piebano, a best no before pipe drew benum. You have one. You are no intimate top your water binum, bianum, or benumbi. Tis a quality and unity. Now I see a bomb near prepare your wee. Yes, na have set he and Shadanya strong papa. Ye be yes, yes, about the when we are about. Amen. Nyama, a chuman is some quality. No be any you will be departed, and it is idea will. Listen, me preach, small baby. The small baby. Me can now ababi. Me can. Small baby. O go school. I remember the baby. Is it going when you? Yes. School. Hey, why if papa? Yeah, can no go school never gonna ye my wati. 12 years old. I don't know. I'm married now. No one to be doing that now. Say if you know, you don't know. And yes. One to school. Hey, why if papa? Yeah, can no go school never gonna ye my wati. 12 years old. I don't know. Sir. One woman, when we are Jinabiano. Gualacrano. Who's a Dutch? They say, Obia, Banu Ramayomua, on your Ghana Dutch, what be on no? Yes. And it's necessary to be milk about no, my peppermint medina money, dear. Money, dear, the idea. I'm joining yet. The football say, or man be Siabamukobo. More local teams, more teams were. I'm winning Pepe say, Bona Mokobono, Muntia, young secretary Pia, Bona Mokobono. Player back could be a free team no qua. You be obeying us $100,000 so obeying you. Okay, my chia mountain year, obey Obeyaska, Obeyna, team. Your team is so almost struggle, Omoniska.
abai na nya kakra bi di mo man kan si ebe ni yi mo fa FIFA ehunu nyansa ase mo fa 26 players na mra nye 26 nya na babo it is a Ghana teams ni krampa wa no o ye 18 nka se mo fa 18 nya mo fa best at least mo fa 10 mo fa kotokomu mo fa teams ni 10 emfa nkofa na mo nkofa ma no ni for 16 meka ho na mo nfa mo nko ati sa anya kra no ma ntimi mo bi kra na sa sika no ebeba mo team nim ama Ghana Premier League na fa ntuma pa ede efra ai ni diska na koma mo no ni players am from fi ama no ni ba yi nyina no sa sika ni nyina ba ede ebeko mo team nim team o wo sika no mo sa ko figi no hasen kotoko ani adia na no mo wachire wo mo no mo yesika no mo man fa press an kwa sika na mebe a me hye kotokom a me hye hasim a me hye media mam oli a ma be si an kwa hye everything all starsim oli dade ma sika na kodia ma no ni gwa mu obi a mo dwo man ho ade asem kura ni patu beba Papa, I was a Patrick. Mr. Man, Akandifuo Nti Yerebre. Yes. You know me. Me timi preach me. When kasa ball no, there be a idea be a mo is a ball can nipa bom. Beatrice has to play back, kotoko back, way back. Mo pe teams best 10. Yeah. Mo pe kombe timi dia. Mo ni best 10. Munim. For press ni back mako 10. Press e ko e obi am mo bi no de buy. One movie 26 nya na boy. There be 26 nya mu na boy. Ni obi asesa ni 20 nkofo abeghyem. Said the Uncle can say no credit, saying you. Okay. Tiasia Yabam. Ya new Ghana team no. Debbie, I'm a John Bottom. To be country be a only young Sunday 26 players square no win yet. Oman look first Oman who plays no. Says coming night. Wow. Young Quack some man on it. Ghana plays a which park as well. Ghana national anthem win team in Kabi. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. What you put Pamun Koyi in Amore? Born Amore or two different lyrics. National anthem, no, Omudiano. Omunimoto. One is Yakwamagana. Debbie. Well, Mampoa, Miss me poina, me hit. Manya Mantimi, Mpress. Papa Mempon, Nemu Posso. Mempon Posso. Go see you. Yanko, Yanko, I'm imposing Yanko. Upon almost here, you did your time. I'm saying, from Isaac of Castle in the town. So, Penia, Penia, or question or question control. No more, my more Hanu City actually. The American Yanka Babam, the coach in a question. I who crack again. And the young coupon on him supporting you by a coaching best for Omar Majumo had no big yet, and I need the way the Darby. Also preaching, then go be master of the difference. And the two, and this MPP the apostle. Baku Kusku, a pet. Kwa mbafa so Ghana die na kwa asem no minim so mo nyim na mo nyu so mo nyim se ye den obi ho kra ho nti ase to me yo me so titi go temi enkwesi aga se ya na sam na afia ko na afia ba ekufado na ba MPP menka se MPP omba o ma be diska ko ndisi ba o ma wi ko ndisi o mu twemu o ma ba wi ko se ya enembe bunu a ye bresa pa cho ye ho na bo mo echi na ya me ya aduma Agupon don't hear more bonnet tears to Fred. Where you become for Papa, I mentioned my more. Hello, Pacho, would you be a free? Good evening. Get a question. Like, I never was about youth was said. Really, you are suffering, you are such a papa on the America. Like, a free day working in Master. Hello, Pachodi. Gane ayale ba insu twana yale ba insu jayane yale na question group Gane ayale ba insu so bane yale ba ahmanta bane yale na question group Apostle Solomon Oku Ajman, he is the man.
He never missed quotations. The originator, Bible decoder, Bible professor, Bible mu anas. All nama Bible I would only tell we see a me papa mu nye no a can pefe at the Tigan and Yasafena. And then you be in some parts of them you went to a baby a TV station back up 7 year TV as for God Yahweh and country. Apostle and you Michia a bluff for what woman could just cemetery or trouble. Papa, asemesi. Asemesi. Adani ana gana yetu kwa. Ya kwa kontu. Ya kakanyama. Nesina de aba. Ya ba ni yibra. Yebi anu. Country zahu de yetu kwa wako amonane. Omoko fanya maba. Ibinu mji tomantes. Mechebu kinafu. Wadeba wadiye wameni ye. Ibinu msuji anyo. Wakra wadeba. Wadiye wameni ye. Ibinu mji nyama hudu wagane ye kwa ni nyama na hudu yosini na yenye bianto. Aya bola na yadebe. Ona mubola yakra yadebe ninti. Oma mpenye tina asini hunde debi. Sa yakakra bola nefina yadaba dia. Yenshe na yempa mubola ni yefenfiri meni yemfa onko bebi mufibay. Oma mpenye na shatu wade jinde bienge disesi kulum. Apostle, adane yemude. Mesi, edwonyo di chemu ankran. Igom. Bebi ye bidwana ena nyasa mketwa. Asem we na mampanyin do to no na nkofo bi wa afan wo yonkoko. Ebara asem no we say. Me fo mu na mukrom. Ene na stores. The store ba ku bia 10 million thousand Ghana. Ani your store no, we ye kwesi bu na say obi a waji store bia de ni 1000 cedis. Say dey. Oni your store on no betua. Emba no so omo so aji store na ni mo na omo se dwo table do no so. So when you nimpa be ye bia na ba se no 1,000. The misika abana so omonjeji na omfomfo zoom live fo no omfenti gato nti akoye ye kasa bebre akatoma muntu nyina bem wa ka UTC mijino hobi nti na edina da de nyine da amampanyin kwakra bola aba na ebe yiru krom na wi anaka so twen ya ye musika ne de tigato nsam na akoye tutu yehu amampanyin no ahye sam njeji sika no mo fanye another that dey fititi abawo body na so masa dey body kura na nkrofo yi amagana football we asori ka na betwin yo asori ka enya oman ka o asori ka ana mde kwa yes on Friday na the whole region is greater Accra region is still region ya branches one region na me mo bia ya adwuma Yankasa mi si abontiri bi. Yankasa mi si abontiri bi. Yansi ya wa the football after 11 players obi awo ni position abonti bafo no position be. Nti bafo ni position the woman of bra abasa action. After oba de no yimi awe show. Oje wala akoma de bisedi ina wa Ghana. Asori ka na me de twen. Nya ban kia. Baku de me da was cross or the inside you crab abeshim. There was a pa. When you go, ye that dancer. You old bebre or no. About what in our pens will be a man or shame, maybe a yediso. About the way we am about. Amen. Maybe you don't have Mamimpon, Miraho. Some granny, I'm my last one. I'm in Kauai. Apostle Yamin Shwapa, Yamin Kessy. So, a Nti Yerebre, Mushim, and Crawford free with Jim. Amen. Yamin Shwapa, so when your politician, not buying beer, baby, I'll be bonneting, no, I need Juma. Now, Apostle, yet your mind, our city chess for. We college 2023 and then Mahama and in education minister then the finance minister to forcing Haruna Idrisu education minister and then the number post teachers was number post teachers from 2023
teachers from school up to a College of Education post will be 2024. And so Ghana man cause for them. Fire preaching. Yeah, the two about me report be seen. No, me foot one to me day too. Omu di foot one will be patch of fire preaching gum mapa. I mean, sure, because we're eating your menu orchestra. I mean, about the Yerebre. Nti Yerebre 7 years. Only show for. Yeah. Nyana kase mi o mu yem. He say obi tini din o mu a obi na abo ni din. Enya nkwaje sem for. Baby. Yeah, yehwem na say sa de tie bebo din yezuro din bia. Emom no de obi na akanti. Only show for. Exactly. I come asem. Yehwem say bi sa ho. Ebi edun no. Yede ya wasi ye meka ni akasisia. Ebi o manager na nye. Yo. Nye me bebre atia enye bebre on ma. O ma ne say ekwa nani. Ade bebre su ni ho. Ye on so asai. Isi must start ye state farm. 24-hour economy. Ye nhye de hu nani su. Yeah. O ma ye hu nani so. Me say ye dwuma. Me ye hu preaching. Come and start it digital. Yes. Any 24-hour calling you the end. Yeah. Me teaching. I mean, go to quotations out 24 no. Exactly. Say no more bit na fa dom do. Ba no kura me nsa me trust nya nya atwa. Debi. Na nya dom asam na ne ye ka. Na me ngase dom no so nya. Aye adwuma. Ebi no be see am fan or person e fan what trust almost 4 years or 3 years. I am fan no. Shift system no. Dubai was so here one factory. When the one koyen or you didn't go for factory no this okay. One this is the tell him. Mo say mo pay companies bi na mo so mo de na mo fa 24 no kwabata ho. Yeah. No simple. Pam nkumo wo factories ahodo bebre o mo a aka nwuram asai ye ntimi amomode empagya bi amfa na 24 hour. Ghana say yenye matches. Ghana say yenye matches o. Yenye matches factory. Yenye glass. Glass yenye biom awai. Sugar factory na niem say yi mo de mo nsa kan ye hu bibie. Na mpacho kwa me tie no so. Yenye. Is that me ba patu ba ko yi sa niem ni nyina aba. Yeah. And nti ni nim say no na ye this system ni beba. Ade abade hu ya hu ye mabo. Amen. Echi abe transia kasa sa bebe wie ka ebe suma bu enso no ye ntimi enti ye bekom obi ababi oba de we nhira yen amen kitu abi enso a nukre binya ko chira ko metima saba nya ka metima to aso but aha ye tran aha shaba bena mani 0242327172 kitu abi enso a box na me banka wo be ko sponsor me se me ko biri mo bi nyi ska me ni Ghana memo a kitu abi enso a Yo, Papa Body Inshra, in fact, you are a blessing to this nation. Ani, Ebusiafo, Enkwajisam, Ena, Yedia, Bawa Bubuano. Oman, Akandifuo Nti Yerebre, and who Asemna, Ene, Yabapa, Ediegua Pasudiama, Oman Ghana, Tassi, and Pennyfo Mumfo, Ani, Apostle Kwajimai, or Inshra Kessi, Edima, Oman Ghana, Ani. Ebusiafo, Kitwebian Wesa, your food, your pani piano, Disabre, Ufa, phone noa. Apostle number is 0242327172. 0242327172. Ufa number here. And he say, and more the support to Jumedi and we hear our transit almost about 3 hours. It's not easy. We have support. Na abbreviate to me the Asempano Eddie Abrewo near the Asmoma in Ghana. Inti fa number no na fa ukakra fa support to Jumedi and they be say nka boxing and ka walk or boy kasabri or sponsor. Ani or sponsors are HAC no emom nyankopon asamuso obetumi sponsor amana yeye tifa wonso mu a fa support to apostle okwajima dwumedi ye nkwaje sam dwumedi limia wasafo ye onkrabata pi e ogana he ni wiase afa na nyina da ti wi ade ye branches na be good screen so na wonso wafa na emom hyane so say
Jumedie se wo friend is saying advert obit media about jumedie so amana ye unya sample na odi age essence be bia nkwaje sam jumedie ekwa akodunu ekwa chiri pa etimisrawo don't hesitate say udi product ebeba na yabo hu de ewo jumedie so edi ama wo fefe obode nhira se wagibre ahwe jumedie abedum pempe so papa obode nhira edamasi amen pasache pasemensa wadi nchire mu nyina onhira libia wa sofuo nyina amen onye obi akoma so ade amen nchira metiefuo ni aboafo eda obi biara o sponsor nkwagesem usie nya mutusu mpa yeda okre wo musa wonti ye nkase ye bodini se esimesi aboa yen nimu no betinka wadi aduma behu abrabo okre ye ka ma bibia ye ka ya bo be phrase ye ko bompa ye obade nchira obi bia o hweme no tie mi o ha obi da so a ye ko bompa ye obade ya we nwosira me butu amen no ma wo enda so amen ya we nchira ye na asem na ba ye nchen Ghana Akandifuo no onti na yesesa o ma shebre ye dachi so ko bo bi chira ye amen bye bye